Waso aba ebu afoforo yie pa. Ye de yan kese ye koko e na ahye da ye. Enti emu hwam, emu so de. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so a wonum ato a wontumi ne die. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bi a na wo nsa ye otitiri. Afei, wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine mojadro no. Na eboa oni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti wo bi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumasi asakori mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani ya bibidro depo bia wo dimo. Sawo penchechemu fresano Messi 0244596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Mojadromu super. Ofa, last meeting me hu wampa. Wodi bi so, na say ya de kitikiti bi tete. Ah, what? Abra Dr. Amuzu ndo. Na we pote. Me sori no pa na mahodo, maposo nyina ya me ya. Ene wu ya Amuzu pi. Ebe tuasie one time. Atodan so na me yam keka me, mitimi mu kura nyeye. Afa aduane to me yam wa na me wu. Wu ya Amuzu ke. Na me o ma ni moja na ntimi ni afurusane ye. Ento oba sori no pa na na se atata. Na ne nsanso ye tititi. Ye wo ya ne Amuzu garlic bitters. Na Dr. Amuzu ni ndo wo nyina ni. Debi. Ene ya wonte Dr. Amuzu nkan yi. Enka ya na nyam prachi na kwa ani ya ka ho asem. Nemu eniema bi aga na ye ni wo mu no, wa ma nipa ho adwene. Eye wona ma nye wona ye tu ama nye tu. Pacho what ase enkeka nipa tiri mu musa. Ba ni nyina echi, be ma edi aba. Oso boso hu se eye ne ba na nye ne ba. Wo de ka de wo mu kire but atenie hwe wase be ma woni na wo ba ne maame wa ha. Hwe ne wusi tutuma ne ma ne no. Hwe ne wusi kasetia. Chese ma kokura no. Chese nyese so na so ma kokura wunya. A chese ensem a wo buru so no. Chese enya asam keto akra. Enya fe se wo yesa. Enti de na ye rene se akọ bra. Anase mabema ne kwama nye DNA test. Mama, so ye DNA test na se enye ne bani akwala no. Only problem. Only problem ka so do sika na eye. Mani nye ni DNA test keke. Ena se akoma efo media akwala ne beba. De mu ye wonu hu bia momfa. Mafidi kesi e ko wiase nyina o. Ye ba bia ya fo. Samre be ma no wate o. Samre wate. Enu na enu a kodwo kosin kwanta. Ye de kosin ko ye fe na wo so wonfa no. Ena afiri wo kana nu mu asem. Say mo frem nyina na mi huro me si ahaya do ba ha umpo ho asema fa akosu ya friend nei ye dire ba ha bro 1 month wo ye hide and seek enso enne udu anyame a wo se na se onu abi akọ na video opanyini kwanta bu se konyu panyini kodwo kwanta wono no ejebi a eder wo na video mo no Esanse ompasa aso achi ase Mumo ho mame. Mama. Pasaso achi. Na ezi fo mpanyi fo na friend kwada da. Wo ma friend da. Wo ma friend the super pastor wo se sa kwa no so wa ma report no ho. Wo munyi na dim fresh ezi nim. Yes ezi fo. Eni mo ni ye ba chi ayam. Cause ye ni ye ba ya kwanda mu de wa ma ncheche na maka na peto sebi na maka nsan fu sebi mu peram de go. Mu ezi ye ni mo ya sori akese mo ji yini ye ni mo. Jembetima ya doso munyama ya nhwe sezi efuafa kodwo kwantabu sa ma amye ni asem na ma sentua ene ya ne mu woni ene de besi chese mu betwe bia bo yesu betwe bia bo mo papa mu yesu betwe bia bo mo papa kan ko akira mo enti mama wei wono kura nkwa yi papa panyin ne kuro mo hine kura so o yina firi kuro nim oso o twene so kodwo kwantabu sa ezo mu twene so tendendende yes ayi apoliti fo do mo kokoro mo no a police for do me kofi ye go so ye ko na ho straight ya the police ni so na me catch out ye ko for bien so for lie ye ko jime mama amumu se ye ni abre we mo si ye bo amontra no mo hade so na me sema ko akada ko pe be ye be dum bi wa ha akada ko be mo be dum bi wa ha amumu se ye ni abre mudi ni po bone enti ma ko Emeka akosi Enyankopon egusu hia obehia me na me nso abie kwan papa no me pese me Akoma FM se me 28 se me so akwa me nso asa ono ankasa ono mpeke call no na onche se menya ne ba na menti ase se ne ma no menka hu biem na mu se me ni papa it is what me bie na no ka che me se rich enye me ba no a mu se me ni papa ne bebedu ba bi no bonse nipa be se enye hwe nenso enema me fam no mama
Akoma FM 87.9. Me benin nam kejetia epeduma miwura na mi bia mama enye easy na me kofia mama enye easy enye easy ampa kafra enso said ye tie bia no nyame wo nya wo sa wate mama Richard mama so wonim say nyame wo nya wo sa benim so enso so wonim say nyame de wo besi baby people ani kra se ne sue wate ya cheno nipa beka se enye hwe enji so nim se enye hwe bi ho no ma ene no ompeke ko no ana ono amra ha no no ama me fa metudwa na manfo hu se ne ba ne me na wafa me se ba na mom se wantumi amfa ko no ana wantumi amfa kasa bi amfa ntudwa atiefo ne ahwefo nya me dancefo tiefo ne ahwefo nya dancefo si ho bie ma me atiefo ene ahwefo nya me dancefo sa papa ne se nya ne ba ne me wakanda dada na na manyina du 28 mbe se osansi so timi si so dia na meji atum na madana se na afa wona eso mi mu mi suku sem je se mama na me be hye nipa bi o omuni me se me enso je se manka Yehovah Akoma FM 87.9. Utie Akoma FM. Many asigna na tata edisio no me hu no. That is one hwe no a obi a megina ba bia nka se fa wani to nyame mama fa wani to nyame nya hwe. Nipa beka Boso edibise tiefo ene ahwefo nya madanse no so mame enya madanse fo se kodwo kwanta se kan se nipi me kasi ni pi me pa na bofu di Paul Bio na kodon kwanta no bia di nim no na mse fam Richard Bio ti me kasi so se o se nya ne ba ne me etiefo arefo mo nya dance fo emre hia ne gu so ba no many pa me kasi enya hwe anase mo no so me kasi ohun ya nka because I started from baby bebre na bedru as in mama me free e kaza me fanko radio Janet na soe neta ichuku neti nem ensem ahodo ya yewo ede emma mo sade tie bia no me se ena oba kire me ane Akoma mu zam no ene eye fiada be Black Friday and also Red Friday and a White Friday so said the city no sa pepepe eninti ene join me bia wo bia na yemfa Akoma mu zam jumedie yi emro na enya kama nemom ene Efutu someone me what the mauni. Also, people may destroy your image, stain your personality, but they can't take away your good deeds because no matter how they describe you, you will still be admired by those who really know you better. Sapa pepe, and until young fawajane enko, Sasumesi and also maintain or semi, or best I work with Drew baby, Nanso so. Enipa womu nim na womu enim wuye no they will still be around you because womu nim so ti ase enti sa pepepe enti sa brebia no wankasa wabrabo no obey disorganized e was we stay focused enti nyame ensha shane so se Akoma mu nsam dwumadi yi etwa no na wo hwe bia na eya Kings TV ebefa dwumadi yi live osai Chrome TV sameka say etwagu ehon so live enu ti Kings TV osai Chrome TV ni nyina ewo multi TV no eso behwa dwumadi yi live na emom no ba bia wo no se TV mewo na eye wo phone ne kura wo na wo behwa dwumadi yi dia na eye Facebook no eye Akoma 87.9 Akoma 87.9 eno eye yen Facebook page enu ti wo like page no a na wa comment na wa share Akoma FM wo like your page no na wa comment na wa share ade ama yekoso a na share na dwumai emu entertain YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM na channel so sabo wo fie wansafo
wabie edi atum na information center ye one carrier penning carrier kuma eno ye carrier zogo assemblyman DC information center gaso filling station and ye fi won ni zone ye wadwuma won kranza one also ebie atum Arimbolt at 32 Enterprise, one also at on house, ni security doors, ewo kwatwi brofredu, webi atum, Harry Mart supermarket papa, ya, and also ewo kokobe, Asafo Buache Junction, Harry Mart, on also ebie edi atum, Adipa Information Center, kwatwi afetia, webi edi atum, obie etie Nyamena ye Information Center, Nyamene mebuafo Information Center one also ewa binchi wabi atum Betmart Saloon ewa kokoben eye Sokoban Betmart Saloon ewa Sokoban one also ebi atum Big Love Radio ewa Spain wabi edi atum Reverend Makoni one also ni speakers na sorry demo niema no tonton na speakers ni de wabi atum wo kwa trade no wo do ni champion filling station wa bonsium wa no wo ma dwanta former men patasia tag junction anguma so taxi drivers mashani aga wulimu ho monhwe na monhwe emayen paako so taxi driver tag junction baby ani krodua ne so wabi e de atum atomic digital satellite at the 4 junction wabi atum Labion hotel pechi number 2 Labion one maybe atum ensanso and efiefufu pechi number 2 wabiem eku special fried rice tag junction wabiem International Central Bible Church ICBC Prophet Elisha Bunu na sori menyina no wonum eguso won fani agro ene ye sha ne wonum ehye shane so emame se eneyi se upese unya atade pa ehye atade a efe ehye wode kwa wedding engagement party adoring eye baby a wode kwa bia no bra na Joseph Fashion Josephine Ompam Enfa Emau wono ene shimatade aduada ene go sifia da Josephine our bomb so when you meet me there sports no ene di enhwanimu freno e was 0243 433 465 0243 433 465 se ofra Josephine abajo so na Jene Hair and Nail Salon one also eye makeups baby a with the makeup ekobia no wo behwe baby a with the kwano so na waya ehun makeups pedicure manicure ni nyina no waya ene poni so wa wanim no eda wo papa eno ti fra you know I was 0244 509923 0244 509923 Jene obajo so na ene fiada eno wa winim de asi ye na jadem ene na won no ena pai na ye se trunsam sa pepepe na ene yase ye babie mu ane ye nua baby ena ebedi enkomo yi max no mame yikra enfan so bodwiase yikra na onkobo okro no awie efia frema we didn't know Frema awie wo se asamban na asia wo de baba dan akoma mu nsam abadwafo mepacha awie de boko esa kasema me mepacha awie de boko meni abranti be fani Kofi Asante a wo ye adwuma mazi na wo mihia no afrancho na o de pasa mutu na meti ase enti pacha meni wo ha na nyinse baaye na me born na me na o se menwo ti mepacha meni wo ho 3 months me hu ni biem menyime me na 3 me hu ni biem me ana mehwe me ho a kopese me de woye ada me we ne hu so gina hospital ho ntini mo mba ya de maame na akware yare ana me akware komo ane se bra akware yare miniska me hu ska asa ntini ma miska oso woni bi na wo de maame a me Akoma FM bi anya we na me akware yare se me body ne ja akware fa ne ko hospital wo de ne kwani e ma ne ndro wi a na wo de ma ade abrem ti me ja akware ma no me ko ye wo se akwanda komani ko se me ko ja so akwa komani system ti mi hu akwa ni biem 8 months ni mi hu me ba ne da mi hu ne da makoho e de adwato akọ makone ma me ho je se ma ye bia oso ma mi hu akwa ni biem da mi de kufo de kora ba be pa na chewa on fa akwa ni ma me da ni bra scam enso mi ni kama fu be na me da be da mo se madawo ma mo mo me na mo nje me ba ma me okay enti wo se abranti ne de design Kofi Asante wa ye adwuma ban o mazi Ebenezer Moches Kofi Asante ye adwuma ban
Mazi. Where Mazi adwuma? Where Mazi adwuma? Adwuma dey bi me ehunu. Where car or repair cars? What repair car? Akida for sorry. Adriana ba bas. Adriana ba na no wachiri no yo na no wachiri ni. Adriana ba ko fia sante. Papa. Adriana ba ko fia sante. Papa. We are sure say Adriana ba ko fia sante. Ko fia sante papa. Okay, tino. Yehwe. Adriana ba ko fia sante na waje wo ba. Woni ni mi enu ba. Wase won fa kura no ma. Na sa ekufu ado. Kula ba pana chewa. Ekufu ado yi. Kula ba on fa na mame. Ene na ayere. Na yehwe. Ko fia sante. Wushia no wushia no wen. Afrancho na wo kwan. Pacho na me hia na me pie na me ni hia ye. Na wo bia vren. Na me kokrom. Na me ni hia na wo frem ba ne be ma nkomodi ya. Na ja me gitsu. Enkomo no sai na kofia sante no wodi san komo. Me pacho de pass am to manim. Na me so me ti ase na me ne te wo. So no kwatu betra me so bia me te me dem. Sister, what the pass am to wenim na hwa? Ekwan na no ha. Enye hwa ba efri ade chi yikon na ese. Maja tumu da denti no na. Na kofia sante. Aduana ba ka tu. O sha me fufu no so pe me ho ye ne fo ba ware me. Na me so meti ase. Na me ni obi a so ni ho no. O ho ye ne fe. O ho ye ne fe. Obeware. E ba to kofia sante no e ba ma edin kane a. Wa hia wa kan cho se. Opew. O ho ye ne fe. Obeware. Enye ono nko a. Ma ne dia no ne dia ne kane ye me de. Ti me gitum. Se o kan no ye wo de. Asia o hia mo no se maame. Udin de sen na me bo bi no so ho ye me fo. Me ware o. Ka we pa ma ka obeti ase ma ware o di anka me na so. O de mema umuaye. Ti wa na ye gi number, ye change numbers na. Wo ha no frame no le me kan ye na me so mate ase ye. No start say obesra me wo ko oba. Nti emu ano tu betena me so na fe nko fie kwa biem. Wo ye dan? O tu betena me so. Wo ye dan? O tu betena me so. Kofia sante tu betena wo wo so. Pacha o tu betena me so. Wo fie? Wo dan a wa han? No wa fa wo anko ni fie da. De bi me o ti de ne minim ho. Ba na me nko fie ona ne ba me. Ade ntire na wo nko. Pacha ne nye bibia. Na me ko oba na me nda ho. Ba to no beda ho. Ono beda ho. Na wo e dwawe so we ko adwuma wo honom. Na wo ti ho no a. Wo ti Kofia sante so no a. Wo ko wa no wa ba beda. Na se wo yire ana se wo serious girlfriend bia. Ebesi den na wo wonu sa branch ya me ne tie. O ka so o girl oni obi awo but oni ne jai. Oni obi abo oni ne jai. Ti wo kan no me gidi. Na me ne tena honom. No tu betena wo fie. Tu betena me fie. Me crofo se wo mo ansam na wo kan yo mo but krokra ni wo awon mo tie. Because kasa kasa nti wo mo ntehwe. Me pa cha wo tu betena me fie. Enti se Kofia sante wo dada wo nti ye kan no wo to lady bia ho ba me bia ye ne de wa ye ne bia nani abere no a. Enka wo be wuru sasa nya asem ketu akra wo de sire no. Enti o tu betena wo ben sen. Me pa cha wo tu betena me ho no na e ko be 6 months. Be 6 months. Di manika kan. Ti wana na wonu aduane ma ne die. Me na me no de ne ma die bia. Oba ko homa. Oba ko homa. Oyiska. Wo yisen. Me pa cha wo ko adwuma a. Se mi nu ahwedi a. Me chop money 20 cedis. Ito be o menu aduane dia ibu a 40 50. No dia to ho. No dia to ho. Ti wo be hunu se oye be ma wo ne tena bobra. E be boa. Okay. Ebra wo hunu se ada wo se menu aduane. Me ma 20 cedis. Ada no aduane si me ho. Me ma 40 cedis and also 50 cedis na. Wo be hunu se oye be ma wo ne tena oba he no. Anye bia no. Edi nkan ya wo se wo pe. No waka kire wo se meware. Afa wo ma sa de ne ba wuti me bisa se. Be ma wo ka so be ware mi o. Ye kwa boso me mi no. Abosume miensa abosume nan enum afa ya wade no san ye no ubisa no me pacho me mbusa no ada no misa no me pacho ateta no me ne tena se utie Akoma FM me ebeye me de ntina me refi bibia me ye hunu tama also pe no wo se asem a wo ka se wo pe ne ma ebeye wo de enu ntina ma wo te yase second wo se am wo hunu se asetra na no no tie no eniema na oye ma wo no eno so be ye wo de ye hwe eniema na oye ma wo ma be ye wo me ne ti no hwe me pa me kasa no hwe me na me bo ebi ti sen se me hia dia na se oba ne be matia
hwɛ me mehia ade ɔyɛ ma busa sɛ mehia we yo ɔbɛyɛ ama me onya kwa o ka sɛ da sɛ me de bɛma wo na ɔde ama me nti na ɔhwɛ me na ɔhwɛ wo okay nti makɔ akɔnya bɛrima yi a ɔhwɛ me sɛ yie die nti na wasa me te da na emom no memma bɛrima no ɛnkɔ n'anim na wɔnyɛ me ho adeɛ no wɔma yɛ me dea dansa wobɛma mpenatwe na yɛ ɔdaakye awadeɛ na wɔde hyɛ wo bɔ yɛ ma wote aseɛ ware no me pacha mu ho no a me ne yɛ sɛ me ni bedi saa nkɔmɔ na mu sɛ ni nsa na ba no ensi kwan ti me man bisa ne bibia biem ti ɛna nyi nsa ne de ban ti man bisa ne bibia biem na woni bɛrima ne tena ase edi nkɔmɔ hwɛ na adwene hu ne sɛ wɔyɛ bɛrima wunyi nsa ma no ɛbɛyɛ ne de wo ma no me nyɛ ne de me ka kyerɛ so ma ne ngɔ hɔ Utie Akoma FM. Ya kwanya sesa me nsa me de bibi ka mewu sɛ ya na mpɛ sɛ ɔkasa ti so obi anani abrɛ sɛ adeɛ na nya bɛn ne brɛ enya ba ne ka aba ne ka so te deɛ meka na sɛ wani mmere yɛ anka ma anamboa yes wani abrɛ nti na ma aba yɛ no ti aduru ne ka na aduru ne ka enti na wo so wonyem no o ka kyerɛ no mpacha me ka kyerɛ no ɛno no ka kyerɛ wo sɛ deɛ o se mane wo hɔ me kwana me ntimi nka nkyerɛ ne yie me de si madam fo so nka nkyerɛ ne se na aba wo ɛna o ka kyerɛ o frame no se na o se na aba na de kɔto adam fo na me na me ntimi nka nkyerɛ no na o se me mane wo ma me fa bibia nka na fa hwe nka ɛbrɛ wo no tie no de wo kɔ na busuafie ma busuafo ne maame ne papa ne sisters ne brothers hu sɛ oh abaya wei ne nua bɛma no ɛne ni nana na menimu no ni nana nana menimu no ne nana your friends saying maame de me ka sisi me hu me kan dia na me boa me kan ni din na ne papa woni me ni din ne papa ewu ne maame nso ne papa de jakote kese sa na menim se Utie Akoma FM. O papa di de say jakote kese sa na nim se frɛ no aja de ai jakote kese ebe ɛnna ɔka ma zi obi abehu no Akoma FM. ka me so be beka bi na we di ma ntubia me pa cha ɔka ɛnna aka bi se ni din no ni din no ai ni din no na wo bi din so de ya bo atiefo na din we di ai sa de fo papa ɛnna se ɔka obi abehu no ayi na kwade your friends apa se mo di we je betimi abɔ ni ye me sa me pa cha betimi abɔ de bo abɔ ma me jakote kese na da no what to papers won e ma wo ayi minim wo e wo benzi sa na minim se frɛ no ɛna benzi for friend aja Kotikase. ukọ na bo said no bia be cho ne shop sisi a atie for say bo ho ankura ka say wo yakura bo ne pani ka yes wo ya pani bo ne se se me kwaka mo baka sa ma me akoso aye ma me bo ne na ba cha obi anka ka bi se sa ne frɛ no wono so ni din no ni din no sa ne frɛ no ukọ isi akọbọ di wufa ye hu hu ne se o ka de me kan ye no enti aja Kotikase ne ba ne ayi ne ba ne Kofi Asante oh okay ani ya me kama kan wo bi ehunu Kofi Asante kro na ye kana asem impo kra e wo magazine me boa Ebeneza mochiwo okay no o papa di nie no ma me so di de say o ma me di sofu ma me anti bi sofu ma me anti bi ade asanu ayiri yo sofu ma me kuru ene di kaka kenti papa na wu eminim me edi me nim se de papa no no eno na wo kɔ hwɛ na wo ka obia bi hu no aye esa me ka jo se na ye fiada na efiada so de menya ka kyerɛ wo no me se bibia atumi si eno nti wo se ti bibia na asie no okay etiri ma me de what ni din ba woni mu no minim ni ma makɔ hɔ wakɔ pacha wakɔ wa ma me so ehu me sa okay enti ye hwɛ wanyi sai wase menyi hu nyinsai ni mu no na hwɛ ne te sɛ pacho na nye na nyasa me so me pacho na nye me nyem ye no me ana me hwɛ me ho ani biri ni ho me pacho me ana me hwɛ me ho a ko pesa me de wo ye eti me woni wona afa oba me hu no eti na afa kakra ma bibia na ma akwane ya na me de koma no na o ma miska wo so woni bi na me de man se fa ne ko hospital takwano e ma ni nod na bre me na wo so ma me hu akwane bi mu no na ye hwɛ de no what wo so o not me so what wo ni se ne ba no ko ye what wo fie pacho me fie tie mani abre woni de ntia mani abre mo woni mre na what wo fie tama na wunya nyem ye no na Kofi Asante sabe eje Kotikase ba Kofi Asante no what wo fie pacho ai but wo benyi nsen ye no e de na wo ye ye
otu jame wo benyin sɛ no yɛ dan otu jame wo bia wo se menyin sɛ no ngom ɛna otu ja wo wo bisa ne die ntia wo to agya wo mebusa no wanka bibia nkyɛm sɛ sei na senti na otu ɔsɛ me ne ko ɛnu nti na otu agya me na ne ko pacha ne yɛ ko ɛdi nti na nam ko ebi opia mantem ne we entokwa de entokwa yɛ nko no bɔkɔ sɛ de wo kun entokwa yɛ ko na ni bre so o sɛ ɛya no ɔkana maka nti ne yɛ saa na yɛ no na mɛma pɛ ododo a wɔyɛ ni wɔtwe wo ho ni nkunu ni ntokwa me banyi we na ntokwa ne start sɛ yɛ ba o na me nya anwene de na yɛ nko munya nyewe de ne mo nko ti wotu otu kɔ yɛ no wanhwɛ wo nyinsa ni mu da sɛ jiska kɔ hospital jiska kɔ antenatal ana jiska kɔ twaska ne ade o ma me bro ma me ka me pa cha no ɔyɛ nso na nya yi saa emba hyehyew saa no ɔyɛ ne sɛn ebi ebedu me hospital bi bia no o se bia jigbe ne fa kɔ ba na emba se bia manti bia mama usika no na emba saa enti wo bɛhwɛ a wonyim yɛ ne nyinaa mu ne sika Kofi Asante de ma wo no sɛ wodi gu nsani ne sika bɛ sɛn me pa cha ndɛ me ka se betimi aka sika no do ana ɛne ne dɔso me menkai ɛne ne dɔso endos ba menkai okay enti yɛhwɛ wawo mu wokɔ wo no wo frɛ no me frɛ no abai me frɛ no wamba adɛn ti rama me pa cha na so baby ti wama hospital bill ho ne tua me pa cha wono me ono ne tua ɔsan diska by ne tua ɔba honom oh okay ɛne yɛde yi wo nti me pa cha mo frɛ Kofi Asante ma me mo start frɛ no ma me enti ye yi wo ba fie waba bɛhwɛ akora no ɔbae waba ya akoduru daben no bible ha no oba so no ma ne saa nti bo ha ska no de sende ba ska no so o sende mi ska bo ba yi kwa ne bimbai mi se bi adwuma na enyi nti na bia me hu nti ache mi hu se ye bo apaye na ye no na bo apaye wo be hu se wo mpa wo bie ma na saa na me be hu ye na wonyim no we gugu so wonyim no a wo frɛ no a won fa wo tu afiri wo no oba be gugu so kɔ me kwa me na me kɔ no saa de ne nti no na hu hia me enti obegugu so na wa ngugu so me patmi akasa na mempɛ saa de no enti wa anya kura da kɔpem so wo ye na wo wie ye nso mu wie saa ne yete ho mu wie mutena ho ne yetena ho kakra na obi a mote ho kakra na o ma uska ɛno no ya ntene me wie be 1 month pɛ ana me sɛ me kɔkɔ no ti me sɛ hu sɛ mu ni different subani different way bi na ntene subani ne sesa free first na wo na masam ne dɔso afen na be hu sama enti afen wa kai dia make cha wo say adin ti na wo kɔ ne ho a na wo ntwa some days na wo hu ne say oba ba ho me ne me ntwa me kɔ kwa bi kɔ ade kwa nkyene masaba kɔ no masaba ti me hu hwe o hu hwe ne ye hwe ebra ode ode akora no ekɔkɔ ma no na wo bisa ne sika onfa ma akora ne yare a onfiu ene ho ne menti ehun frustration ena wo kɔto akora ne to ne so no bajo man to ne so na kwa ne yare ana me se onfa ne kɔ hospital oso ma me sika so me boa akora bi na me so lo se me yare ode ne kɔ hospital na on be hu sa kwa ne yare na wonya na se me twa na me ka no kwenti won gye mfa ne kɔ hospital ode ne kɔ ne hwe ne wi a onfa ne mbre me wo ho on fra me na me megye no enti me kɔ no sa kwa ne me hu ne biom enti me nkɔ ekufo de kura ba me hu ne biom wonya hwe so na wo twa Kofi Asante abepa Kofi Asante na utwa na be o enti na duru ba bi na wo nu so de sika na ba me ntwa na be na wo ankasa ye adwuma be me pa cho hesi ade me ton shower gel sesi anata ma hye no tama me sha na me ton pabo abati me banwe ne me jae momo modia na mo fra Kofi Asante ma me na ya hwehwe kobo ne ye hu se nsama ye nua ba yi wudi no na ye frema no ye nua ba asema ye nua ba frema ka no enokra no ewo mu ne say eye Facebook live nti no wo hwe ya na je say wo bomodia na wo do comment na ba no wa share na uguso hye na mom no King Steve no say Chrome TV on your TV jumadia e twa wo egu live sanso na information centers a wo do so eguso e wo pa enti ye hwe ebra wo di akra no kwai na akra na nya enfia na nsa boso me sen pachona akwa no wen wo relax pachona akwa no won wanya 1 year no nya fe no atwa no fo be pacho me de koma ne no hye de ntwa no fo no atwa no fo nti wo de ne ko ye no ya wo jan ho no e di sai enya sai ansa na wo sai ade chi ye na me ko ho
ade chen na me call wan ko wan nyimre kran ko hwe se wod na ko hospital no ko ko me otimi ba gidi ne ko de ne ko adwuma ne ade nti akwa na kasa me wo na ne nufo de won hye da mpe etimi ye se ne o so e che ode ne be ko to ne akwa ne dai me ho minti me na ho bi to ne akwa ne dai ade chen na me call na me se wodi na kwa abade ne fa ne mame mo sa akwa na woni ne nchen wo na akwa ne me hu ne biem wasu anu wasu hu ne biem pa chaw enti wo ko na akwa no so eni fie ho oni fie obi ani ono kwa ne wo fie enti no wasu wo de akwa ne kwai o se me hu ne biem eche da me te se wodi na ko ba ne sister ni sister so me ne ba bi ote o de akwa na kwa koma ne sister wo de me pa chaw samu nya hu ya se de be ya ye be Kofi Asante kro ya ye ka na asem no me pa cha mo se ni mfoni ni wo na mo de beto so obi hu na me pa cha mo nya ni picture no obi hu no obe che ni se Kofi me hu mfoni wa ha o anase me hu wo se ntime se o bomode ana enu ti pa cha wo se wa ye adwuma wa hene fa o manzi fo ni ba bia mu obi pa cha wo hwe ayi akoma mu nsam akoma no ye de Kofi Asante picture ne ye de to so se ba ya wo hwe no a wonim ne different line friend ka che say ye friend no enu ti wo momode a na Kofi Asante ne na fofo bi din de say bobo ne na fofo bi a wonim wo modin ne ehunu ni nua ba ko minim na fofo me che de ne na fofo di ba ni nua na minim so ye fa na esien ni nua wo se ye fa ni nua say esien na ba bi o ye adwuma no anka support ye baby we adwuma de wo beleza mo ho ho no ye adwuma no me ho no ye adwuma no e di adwuma pote oye repair cars no ye repair cars oye fit ani o mo ye cars ye bia me pa cho wo na wo ba na be ma pa cho be ma enti be bo so me sani me pa cho be 8 months na manante ho a mfane man 8 months bo so me nwotwe wani hu no ba ne da wonya bibia so ene ne nkasa fon bia ne nkasa wo so da bi wakodwatoa makodwatoa akone maame wapani pa omako akọ pa che waka bia oso mfane ma ikufa de kora be pa che mfane mame adie na wususu se ama Kofi Asante me pa cho minim ifrema mani abre me pa cho minim me pa cho adie na wususu se ama Kofi Asante age akoda na free wonsam o se me mfane mrew ekufu de kora ba no me pa ni so no wa ha no aka minim woni ne tie no na wo ye mema sem me pa cho debi woni ne tie na wo ye mema sem me pa cho debi wanye bibia ma no ma nye bibia ma na an hye Kofi Asante me pa minim bi so no wa ha no aka 87.9 etiefo ye gusu aya ye frɛ Kofi Asante na ye ne no atwetwe enkomo papa Kofi Asante come remove your obi se network ye study what network no me hunu se ye study na Kofi phone no mon fan to so mame I know the fact that he come from obi asa mentumi anka ntwaso menka yes Kofi Asante papa no wo free yemuana kuro kwate muana yes ho no wo free ho Kofi Asante o mukro mo ne hene me pa che Kofi Asante da mukro mo de wo office kwano so wo of office kwano so wo no ma describe no chere said you city here be ba cho ye tuntum ni mu odu onwa bebre o ye tuntum ni mu odu me pa cho ye tuntum ni mu odu o ye tuntum ni mu odu pa ni mu odu kakwa ni mu odu Kofi on fan mo de on fan na mo fan to mame mo fresh sia na mo fan to mame Kofi Asante mo fa Kofi number okay ni phone no Kofi Asante a wo papa wo mame di the same bobiem auntie B oya so for mame wo ni so oya so for mame e wa sorry ban me pa che won ti aso ba o kanya mesem okay enti na ne papa de wa frim pa cha na ni nua ba e fa ni Jackie
Jackie me kofi bomodia nefa na yenua ba frema odi asem sie yen okay ya kwa man so. The Airtel Tigo number you are calling is not answering. To send an Insta voice message as regular call chat. Kofi Asante number no ene eguso da ye frɛ no. Kofi baby I will be afa and remove your mouth because some hwɛ frema said you see kasa ya me wo se frema de bibi sie yen. Asem poti mo fa sika story no me asem poti bi wo ho a. Poti ya fa to so. The Airtel Tigo number you are Kofi Asante and your guso a ye friend Bema mo obetna wo so wo ye bibia ma wo kama betra wo so abusumi nsia esidan na sa Bema kro ya yi enei wo betumi eyi wa ma se akoda wo ne wa se menkoyi mu no obehwe na ade na akra ne be yare na abekọ no se me moska emfa kra no What's Kofi Asante no odo pa na won so pen pa na pen aware yen hwe ade ade na Kofi Asante ye ma wo ewo empratwe animu a enei se Kofi kra emfi wo biem na won saka wo ba no ye boa gine ma no wo so won fi wo biem a wo betu an ye de atwitwa agye ho ahwe akora no Yes, first now we Akoma FM 87.9. Akrani nyas. Akra Mike no Mr. Na unya dan. Na menya adwuma bia. Na unya adwuma bia. Dafa na master. Kofi Asante. Ade no ye de ma wo pa ya esombo e wo woni ne pratwe ni nyinam. Me pa chewo wa he na anya but na me beka say wo hwe me na me ase oni meti na o me hia se bia me ho kire me na bibisa na wo hwe me enti sika wo de ma wo nyina no wo boaboa bia no ya wodi ye bibie ya kasa ma kompratwe me kwa yin nya se me wo ye na me boaboa bia no no onim me peskasie pa enti me boaboa bia no na me wo ye me de hwe me ho kakra na me de hwe me ho kakra no me boaboa bia no wo boaboa bia no ya wo de hwe ho kakra me sai ebisa wo biem ade bi wo a wo se eye futuo de emma bunu a aba wo mo peso mo twempena ba ma no wo hia no wo se opese oware wo wo start eye wo good na wo refia wade no but good na wo ye ma wo no eno na wo pe me pa chawo eye mo pe mema o mo be ware mo ananse mo pe mema o mbe swaguma no keke Facho do be worry do be worry do be worry Frema me se bi sabiem Frema do be worry pacha e na wutu mu dai wa bra na ne hwempra wo ma 20 cities wo ma 40 cities wutu mu dai ano ade da bi emo trin ko nchira me Frema kabibi che Kofi Asante Tonenkra Kofi Asante baby a wo bia ye frofa Kofi Asante baby a wo bia ye frofa na de also kan fa mbabre me Kofi Asante baby a wo bia frofa okay ya kwa mon frère ni carrot why mon frère ni carrot Kofi say mon frère no aha said ya ni also wo twetwe wo skirt no they say when you skirt you a long dress and so also wo twetwe say me catch you say Kofi Asante ba e bedane pacho bibia ni ho wojiri freme mpabu ande anya hwe aha ya yin kwantu mpabu ande anya hwe Kofi Asante ni abre wo se yan frɛ no frema de wo ho bia tell us azana Kofi Asante abem ya kwa homa ne so hello Kofi Adriana ba papa
Good afternoon. Good afternoon. Appointment is saying, I'm Yadomboko. Yo, Adriana, but winning Frema. I'm Pachani. Yo, Frema, your Baba Mao. I'm in Plano. Now, one prani Frema. Me Pacha winning Frema and Prachemono. Aquada Bem. Akwaba Kwabem. Akwaba Kwabem Pacho, Sassi Aquano, Wahinefa. Oh, no. Yo, na In the bed, mother, dear, me beg man in there, but I'm carrying a O boa, kofi me se o boa. Wa manasre. Kofi asre o kwa adwuma. Woni akora no na kwa adwuma. I'm in there. Why you ba na bema? Bema. What did you say? Nakabe 1 month when you're 2 years. Aka 1 month no 2 years. Me pa cho ayadan na frema ade akora no ebrewo. I'm a pacho lockdown, you know. And Ubeka me say, you 2 or 3 years. And I'm sure to say, it's coming home. In the chairman lockdown in your day, and call you in the call you, me pay study amount. And I was here. And see, you try lockdown in day 2 weeks, and I'm about the kind, and I'm because it's 10 out of 14 million. And I'm 14 to say, you know, more than you call me Neska. The trouble never come to pick time on other precious team. So, if you might go on 10 1 hour, into a ban, I'm catching 7 million or it is 7 million. Never come, I'm going to catch 2 weeks time. The first candy amount, and I will be at a man. I will keep Ghana. But my woman because when I call Jane, I be Jim at them, man carrying our call baby. And there, a G there, can say there 1 month time, let me move on 10 more. And I'm a friend down for Baco. And I was you urban in chain. And I'm so okay. Now, if you're down, I could say, and what down for Nekatem is there, which is can 1 hard I know. What I try and tell Buzungu. I'm so okay, medium and found. Until when we did there, it's 2 weeks time, no bam. What I can say, or the disc can be, no, no. Can I hold you and then I would in a crowd high? O say ma me no like day median day like day so na me tua ma wo kaba me hu bia me tua ma wo so na o kika won sama na aye dey o koye nti wo mu anda me ko fientem ye hon so ni sai it mi sema na mu se as obi bucket ni na me dey me kwa so na me tisi o wo fie no na animu no tie kekeke no enu nwa su ho pepepe inti mi pia bonte mi boma mi pia bonte no mi pia bonte na me ba ne de anim wo it mi to mani share kwan so tenten na wudi mi ka wo ye dey oko ana mi akwa mi kwesi wa e fell once you me and I will call baby it be there 1 month at 1.5 months no aba so be joba and I'm so what oba no di ni tu mura mu o nti ba bia wo de ne to ye no kokofa oba ene wo de me na ma no de ma ba o nti no anu no de wu ma no Kofi yes wo beja akora no edo no eto wo gate ya no wo de ni tu mi gate ya no wo dance fo bebre mu won kra e no de ne ba to wo nyina o mo ye ntem wo fo mi catch on the stay na e de esi mate nyame hye na Kofi oba no wafra wo catch us say bia kra no yare nti be beji sika de na ko hospital ma me ba so ne wan kan teme me na me hu akwa ne ba me nchen no e na me hu so wo yare me de ne ko ma me sister e na me sister be catch me ka akwa ne yare en sa bi ekuku akwa no na me tie bia ne ma me no mfa ne nye dey en to dem wa na asese e na ho no ma me ne frɛ no catch me say ono oni da bi da nti odi akwa ne da abontene and I'm just idea or the nether bonnet dia and uncle pedan to your dine dia no bear or beg aquas and I'm a who yanya dine who need dine into why is in park animal who uncle one okay into what dear not me person me when say into obeto akra did nitwene ho wie na wo fa no koma wo sister no and our sister who say akra no kra no oyare meboa oh yeah I hear true gina so mame frema ye din komo no na wo se wo frɛ Kofi Asante say akra ne yare na oma wusika mfa ne hospital no so on fa sika no e ma na woniska e na ma wuja akra no e de to ho batanya sa na tie mesu wona so fo bebre enti bisa no woni no wona wo so frɛ enti kirada wo frɛ no e bra wo frɛ no ma frɛ ne mpe bebre akwa ne yare a
so mama scan call hospital wa mama na me a me kɔ metimi kɔ free nuro mama nurse wo yema ntimi the number na mini so what me nka obetimi afrɛ kasagu we ni mama nurse wo bronkom obeto ko busan se me ma ho no me de ka wo no mo da ansa na me bamba be peska da kutua omus mama ne timi nka on frɛ no wo korɛ mama wo no pe be bra kon yo me ka on free me we ntimi nya ndia we like on free me nka ka ngwa na we problem na dan fo ba ko wo mo zongo nso mo ko mo fe na dan fo no be ka je si na yede ate no ko do si o ka o na dan fo ne ba mo so be si ska nyina no any problem nyi senye yeah akwa le pese ta ko no wa obi ani so wa vida enti se si akra no kra wo chance ye ka sen oboa yeah akwa no won chance ya me ko aduma me ne ko na me ba na ma dia ba ne ni sta ne contenance mazi wonom ti sta ne be jo da akwa na ba ene ofife ba me ni hu ko to ne kan nyina me akwa bi anka no Kofi obi kasa ye continue nye bibia wo so ma minimum obi kasa e wo wachi ma ne voice enko fam na me pese bibi mu ya clear e wo ha sei e de ma yen frema yen entam na me pese wo yi asam na me bisa wo no menya answer straight me pese me hu se ebre ansa ne gu akoda no wo friend no se Kofi ensan gu akoda no e kira me pese me de ne kwa hospital me friend ko mpeki ba ko kankan cha me se bia ma ye busy ntia ka me friend wanfa na me tuan wo fie hono enti wo tuan ne dia kra ne ko share Kofi nsema na odi ne ko to ni gate me di ne ko share ne nsem wanfa na to ni gate ano Kofi santo so odi na kra ne bra me dia me nkwa so yo me mo ya me nkwa so le aha wo be ye ntem wo be bo tia ho twe wo to asi nyina nipa hu me twe me to asi wo ba ma me na se na wo ti me di ta ko share de ma wo no wo ya dansini nti wo ba o mu nyina wo ntem wo to wo be ye nyina obi awu nti problem ne sei Kofi me se me je me ba obi o ba no ko gate na no ko fa no uko jai ni to gate me jani ma nyana to gate ano ono betu skaka so omu dia danse ma no mantem so obi asuro no wuti mantem obeta na power wuti mantem obeta na power ma wuda wuti mantem obeta Kofi Asanta power ho no wuda mu shedan fa kuntrase na mu ndu mantem obeta Kofi Asanta power na wanti na power ne dada me mante echi na mete wote ne sai so ya dan echi ya na wote ne sai so ya dan wa nipa boni ni ankasa kuku nipa echi se da oku nipa echi se da oku nipa echi se da oku nipa Kofi no problem okay Kofi yinti ode akra no obejan ne to ho anopa awi anwumra na asajo anwumra 10 o'clock Mr. Juma na mo tie Kofi bo obi en nata na tete na mefa obuwa mi ba na abaten kama ade me ba ye mi ba na abaten wo se ne nkra no obi o brewo na abaten mi ba na abaten mi ba na abaten mi ba na mo ten mi ba na mo ten wo ya kwa ne sɛ na fana sɛ wonse nyina woje no woje na ka de na ibu intention minister be ko hospital wo wo intention wo ni dia wo ka wo ma kwa ya ne ha no wuni wo ni intention wo ni intention ne ha no klachi e mi se me je me ba intention ne ha no wo ba ni wo yo ko ke tena no kofa wo ba ko ta ke tena no Kofi Mame me pache wo ma ye pe odi akra ne ba sa na dwo ba bi amotie na na fi amoti mu no mekwa nu obi ani wo betumi aka che se eye no kre se wodi akra no e beto no tire me so beto ko chieska kwa se ni adanse ma no Mame me pache wo me chieska wo me pa me mi de me wa kontamu wo na wa konkwa no mba mi ti o no ko bu so mo che akra no eye de na me nsaka no anaju 10 o'clock na oba na enkura no omo 9 no wa bonte da do me enkura de dia kontinu kofi a na ma no atia na enkura na ba no ma bedidi na Kofi enkura na omo wonte mu wo no omo so ya we oba de bi omo no abi no atia na ofi o ma enkura de bi o ya we Kofi e ma me so se obeto akra no kra ade twene wo gate ya no a wo beti fie obi sa na ho se eba ya dan no oba ya beto ne ba twene gate ya no ebia na onhwe akra no ebia no obi so sika na onhwe ma no enu nti ena ebia ma no beto akra no de to gate na no mama pato me sha akra na ka me 7 million man say one thing one day one fan ko hard and
e ka ono kwa ka me ni 7 million na yede e mfa ma no enya me ba na wono wa me ni sika ma ne so mfa nko ha dan so buka me ba mfa sika na ama no maami e dan si fo bebre wan temu wo 7 million e dan no so say 14 million 2 years no say maami so only 1 year pesca ya de enso ana mi beto fion so efi fion na me de light be ka be 5 me de ko chembe ka cho say me liska nya twa light be unchia wo se no tua light be ma me wu ya ni nyina me tale me ntwa light be da me ntia da me wu ya na ka me 1 year ansa me sika no tua da na say wa ma me tia bi da me da me di scan mano ti mu mi enu pa hwan na e ka no e ti won na ntia da won kan ko fi asante kan kore ma woni boy we ya hu woni mu no ko fi asante maame bu kwa na asema me kan no emu biara ni transfer obi sa wo ana me choose 7 million de ma me be ka ase na kire wo me si me di ka light be me wo nyina wan ye me ntia da eti ma me di 80% ti kana twa light be ti kana sa na mbuta wo se na wo ye di scan no e wa 7 million na wa ana si me di twa light be ana wo ka tem do ye me ntia na light be to be diska ko tia meba na frame sika no ode ma wo se fa ko tua light be ana so ode ma wo se fa bi fa light be no so ma le fi no so ma me pressure se me ntia na me wo nyina wo ma me bi da eti na me di chia ma afie ra na me ho to me na me yibi ne me fifie ho no na me am ko pede ti ma ha dan fofa metim enti seska no se fa ko han dan o se me fa ko han dan na adi ko tua light bill na wo ka che ko fi se okay ska no dia ma me sa me fa ko me ba ho be ka kire no me ba ho be ka kire no me pacho me pese wo ti asem no mu na ohunu dia ko ti mo san friend na ma me biem no nyina so wadi ntu di ko tua light bill no o ka che se me disca ni tua light bill me be ka kire no se me disca ni tua light ma me no e pressure ni so o ka che ndo disca tua light bill me ka kire no ma me dan si wono aka che me se wono an provider won se da dan ko no na dan ko provider ya provider jina so na ko fi asem bia vider also yes okay ya ni vider twetwe nkoma hello vider yes ya mo ha o yeah yo aba na te say ya de nyame asem pa cho wini frema na ko fi asante me pa cho bone to fa kakra ma ye frema na ko fi asante ben asem ben enya ntro me pa cho wedi ani die kwan so ye mpa dance kurumu enti me pa cho frema na ko fi asante asem ben na wuni mu a wo betu ya ka kire ye wie ko ti asante frema temu die ye minim kaka pa holo che na ache wo wuye no na nta wansa wo muntem kakra itina ma tikaje na ya sem e wo ko fi asante ne tai ditoda kwa me di manu nyem na maka che onya wo che na ye wo no ya wo mfa ma oba no se ne be ya dia tu yire e baba ba me ka se na me ntu o mo nka fra bio se se ne ko pa de me ka te ni ne ko tia na me boa enti ko fi sa wote me nka ai sika ba ya sana na wo se frame anim no me pa cho kai frame mama me uka me say me discan man so fa ko ha dan na dan ko ni nyawe sika na o be plan ntem no sika wo de ma e fi aso wo ko ha dan no yeah e fi aji sika no na mi mo no ka se light bill a tendi wo se be appeal so se na o nchi aka na pere no kwa ta bi no ko bet na no ho kakra na pere no ta ta nto bet na no ho kakra e ti ni se ska na ba no di ko chia bill no ama me kwa me se o di ko chia bill na ko chia san to ni movie ama so babo na amane ba ti ba ni ta ta ni ko chia san to do o te juma nye o te juma nye ti se bi e firi wa so ye de emma ba enu ti ni Akoma FM 87.9. Hello, Vida. Yeah. Vida. Yes. Na o kai sa me ka che o to wadan ku ni be jawo akwa ne tini ti ani O to ga ja no ti ani mu. O kai sa me ka sa me chiro. Kama o ba ka se me se. Akoma FM. O ka sa me chiro me ba. O ka sa me chiro me. Na o ko ka se me ma ta abofa no. So o se na mi ti ba o ka che msa kola no ho. Yeah. Ma me sa Vida. Na se o ka che me se wa ko je bosia. Enti o be tie fi me wo wa dum mo. Me no ko je o ba me dum mo wo no. Ekere wa o ba me dum mo wo no. O ba to bu man tia ma o ba me dum mo wo no. Man kan do sa ko no be jana tum theater na ko na no.
What's our Colano or by all my own man who can say Colano or so would say my own and mean to interest. But I can say Colano or one of you. Now, a vida. Kofi Kacho said, Frema Bejai Akrano Diamano no. Me Pacho wo fra wadamfo Frema Bisana de Kudientia. Wako Jaya Krano Ede Ama Edianaba. Oh, Frema line, not a prayer and for. Suppose me say they are meant to mean. Let me pray for my miniano. And to I say, I'm a me number for edit to Mama and the Katai. Oh, Sikano. My man, the Katai was come by my Mutano about Friday side. Now, we see can yachia. What down my dear mammy? What do see can Nama? Kofia Santana Chiama, one Navida, a manana, a face can buy. Now, what Jessica or can someone a so 1 year? Oh, she can't dear, no question nearly me. You can't one I told before and you. Now I told Coco Piazza to one, not Bruno Dosh. A Bruno Dosh, now I say, we can come along there. Me, I see dear. Vida, dear, no abono. Eh, no abono. And see, and my minute I can say, Ebi, I saw what Coco Piazza to follow. No one needs any idea before my 4 page, maybe, yeah. We cannot walk or follow Libya. Now for the year, no say no crack. On your human by about this cat. I don't decide in making a human man day. I just tired, you must say, Bayan, I found a select in a bone dog, no one sorry. I know this channel. You're quiet. And you can say, Kofias Auntie. Mammy. Now, what was I provide account? There is no moment, no, I bro a frema cajon. I'm a bono. I don't know bono. And I do 12 o'clock. The main gate, oh, with the one I'm take one. And I'm getting him and I'm war. It's more one a month of war. I'll find 10 cents or day, ever. And I'm in the solid, and let me get that. And you cannot go. There were 2 friends gate here, you know, I know one of Bruno. I'm glad to see him. And I'm in Canada on our channel. If the ceiling in our channel, my wife cook and no man could show in our channel, no man of Bruno. And I do 12 o'clock. One person, and obey us, I am. I am your crumb for. Nothing you are about. You are one and you don't to be. I'm say, you don't to be a coffee, you don't to be. I don't know what to be swaka. Kofi Asante ka se manya no kra me ne ko me ne ko ba me nse ya eni ko ma opie no shamu ni me tie ko na say ye no me get na say no me get na wa say no yenye tie betumi abafi ho u betumi aba ho okay weekend memu obi abafi aba be video me pese I say ye pese ye nyanyina so ewo wo bia de mu enti se wo de no mahunu se na wo bo no wo so obese wa de na bo no de atoso mienu me ba chawo ni nyinsem mu wo hwe no ma me mra ho wo hwe frema wo ni nyinsem mu mame de ne wo mi se wo nyem no ana abaka se wo nyem no ana wo baka se me se wo nyinsem no wo be yegu ana abeji iska wo mo o ka so be yi nyinsem egu what be yin say na gu na be dis ka ono ho na wo ko e enti ko e na me tia na wo bia be yin say gu dia why say wo be dis ka ono ho enti no e wo a e bia no the pressure team so bia me makofa me ga me de neba no wa tia me na bia o bia me fuso be ku mani ma na yin ska e de ama no so wonje no wonko enti le min din so e de wonyem na fuso nye de e mai enti min din so wonyem enti wo tia me ka na ma e de ma yin ska nda e de ama no ko pem say ada wo no na me get da ho e no no ye dey e frɛ me no frɛ na dia ne peke ko no na me nta na mo magazine na nko fie e na dia ne peke ko no e na dia ne kan wakati wo me ndia so wo ne ge ne ka e no ne ka tantu ne ne kasa na no e na dia ne buta ne se so me fa no ko hospital na e na me de me ye bi twa wo no ade se ge na mo ka tantu buta so me fa no ko hospital na buta ne bi na kem so wonya dey wonyem ayi wonyema ka dia ndie se me dia me wo aka me hu die ko enti ade che ye no na me ne phone de bia me koda na me phone na me wona nti no eya me gya me na aye dey aba me ntenti me kwa akɔgye me phone aye dey afi me wo me kwaje na wo number ne da fake okwa na me frɛ o quick na me bi ka se dia se na se awonyem wo be wo
And I'm saying, no, be out there also, you need to have that other way, no problem. I have an hour, and I will see your chance. And you can't be a pa. What kind of thing Kabai, the ban of the most, and I'm the chair coming here. And see, Yansha, a bra were fair from now in a giant. Some in a giant. Oh, what fair for Nana Mujaye? Mipacho, you're fair for no man when you beam. Coppers and the war. It's no Quafa and Prophet. I mean, the name of steaming champion. Okay, it's no more giant. You are more Jaya. What sign catcher is almost can't yin saying one. The catcher, sir, Sana, the almost can't yin saying one. When he's cast, I don't want 200 to me. And I'm going to mammy yet, the meeting me. And the money is in the war. To catch me say, I don't imagine sending one. I'm so, maybe. Na otu sika no twere wo na akwakache ono anka nche se yigu o me de ya wo ne kwakache ono anka na ono na akache se wo peso yinyin se ni gu na eno ma 1 million se fa kwa yigu me pa cho na wo fa sika no but me first kan go to aduani di na wo first kan go to aduani di ye no wo ka che se menye enye mu na mom sika na me pa cho no onim se menye enye mu onim wo ka che no onim onim na wo ka che me ka che no ntunu onim me ko do bibi ebu ho a ewo man na akoma otumi to bi di breme na maka che no atwa di aba ntunu onim na me bi sa me so ate me so ade de bre no was mo ka wo ade e bi apo bi na dako ma dako enye da bia o dako wo sale wo ni wo ska ye ka me ma wudie ni ska ka nya course Kofi sabre ya wakwa fa no na woni na nyi sen no de woni sika pra ya for so ma me bi ka ta ma me bisa inde ti a je ni bi na me tutu de ba so na me de bo me da jin sika ade na da me ayo ni woni bia won twetwe nkonko so bi so ma juma so ni ho me nya wo te no me ka ta o se ni pa bi bia betimi asi bia betimi asi na yeah enti ya juma enti mi sate ta me ma uska ma o ka tente ska no bia ma o tesa enti an dia de ko so de ko finish school so de ko ye de yo ena mu nta wo ni si yo enti enta mi ka me de ma o ta mi fanya adwuma wo ma miska bia se me fanya adwuma Kofi wo ma me hwe se me fanya adwuma Kofi mami se akora no akora ne ho asam na ya ka ne se ni titi se wo koyi gu ye se wo ma ni ska so an koyi angu ni nyina wa anyi angu ni nyina ye maguo de sisi ya ansa akora ne ba se ba bia akora na bedi ho asam ene ye pese ye ka ne se akora ni nru nya ni fia e wasa wote no mami ni mentino obeja ne tuwuram mentino ewuram ko ja ne toye obeja ne tuwuram anasa wo gate ya no safe afa na so o wada pa wo ewura na ke gate no mami e mi se no o ba be wo gate na no ewura egu o ja ne to na wo bia wo ba ka wo be ja wo ba to na wo kwa ti obi ko ma ni nya gate tu ya se be ne ko wa kama wo tu na bi no so ka se me okay ja wala tu wala mo sa ko no wo ko tira le du so ne me kata aka me kwa na wo be no me ken Kofi waso wakodwa to asa waso fa akwa ne ma no na na wo fa do kwa ba na ja na so no wo ba na akwa ne nanti na be ja ne tu wuram obi na asha akwa na ma akwa na nanti tu tu me ba no nanti akwa no wanya wan ya akwa no nanti na ne ho ha wa no nanti na bode no no nanti na nya be kwa sen on ba ko na ne me na oro kwa ne me pa Kofi mame o ba jo kwa no kai hello Kofi Kofi Asante mame se akura na mame ti ase o papa ti ase akura no what wo sister akura no what wo sister ho akura wo ti o ha de ti o se fika tare ni sister ni be do na ba na do mo na ni sister so kontenisi eti ni sister ni be adwuma mo de na ba sister ni be adwuma no de na ba dia eye me nwanwan se Kofi mi hunu oba bi a woni be mate na be ma no hwe no na ohwe akra ni ye ma no ye ba no yare na bia wasande kakra bia woni bi kra no a wodi kakra ba fa we so na me fa akra ni hospital na bi ni ho e bi na watwe bia no me pa cha radio bi wa wachi ma ne nkɔ fam kakra ma me na ha me radio bi wachi ma ne nkɔ fam me say akra no me ye hu say bia owo no na watwe bia sika say
and now the man, but so maybe as a casse na the man, and to wash akora no kwapim say, any say or ban by yadia or ye no, into my young Nusika and the shan out the shakrano. Mammy, you may make a show me say, come on, no, what you can say. Well, what Rano, may ye call out them more. And I'm saying the new Canada, and you know. Well, it's a camera one, all your races come in, it's not stone one emotion. It is Canada, and you know. Well, and I also have read them come up. Mommy. Yes. Mommy, you are showing me, or bad, what I hear, Parliament, every man is true. If you said, I'm not going to go to Uncle. I thought them I know or so. Well, you'll be another 12 hours. I found a very good me. And not paying a very operator, but the sea got out of one living at what was up. What do I buy the train? Man, yes, I'll call them all. Me question na me bisa ye no when ya no sola ama me okofi wunya no so me nkoi na me bisa say what na hwe ma me na ma hwe me ho akopin say me de te hey hwe ma tonti me nya no because so wo hwa akra ni ya wo beto wo twi ni the gate ya no a ye bisa won person obeka but wanya de say wo bejai akra de to gate ya no ma wo pie ba na wo behu no akra na sa wa frɛ no wanya de ye twi na nim wo ho but ye me person me hunu ne say na as a father no na wo ye wasade e anu na me pese me hu free Kofi Asante ho me ba no ba so o ma ye mantam wo te wo bi Kofi Asante na Kofi ontimi nkasa me pacho Kofi minim so gina so line na akate o wo Kofi Asante aduana ba Adriana Bay. Monsa Fred Diana, because my question or dodge. On Timiano, ma. On Timiano. Why, dear, as a mother. Say a crown, so when you're 1 year, so you're 1 year. When I am Sicianti, want to be what I will ban to man to not tennis. What Giacrano? Would you do? Ah. Frema, would you this what Giacrana? Now, what did you do? Mafana got on a bobuano, man. Yadron and Ukraine, and what's Yaka? Min chantro, you say, Min chantro, or Bianca, Min chantro. Min chantro, my got to get him. Or no bit to get to start on the answer. Hey, Kofi, what sister? Why you need to come back? Kofi, go me. This is Kofi was so back of him, but you didn't say, Ma said a baby pants and cap back of him and dancing no because you obin Kentiano. Say, person because of bad take to look at Tony Batchane, quiet not there. And you just obey one yadia cry. And when the Bamba who say, Akwalana be do what if you are the cocoa to crana and young mano, so what to beja Kwalana man because SNS and a criminal act open to Kumakwalano. Now Kofino Maya dance here, say, Obeja Kwalana to gate and no, seven day. Me will see me white woman. If you come a better, one more Franco, not come one more. Now I buy a comedy one more. I know what is here. I can't find the pamphlet. Then what you buy and I crowd will you born the pamphlet. I dare say I'm a fair no. Well, we now over Huno. And I'm in the same copy of crime, no one number. Coffee, no one more to me is a would be number. Coffee, now. Sadia Yakano. Say Obeja crying to gate ya no crown na se kokot to be yaden because as a mother akuja cry to baby eja wa easy say eti Kofi weekend ye beba ho na wa che ya dance ni no baby a wokuja ya cry to ye baby okuja ya cry to ye dance ni no na chese adwua da na waba yenya ba wo dan na obebubu ye ne wo obebubu ye ne dan na obesa ni nyina ne yenya dance ni ka ho na wo so ka ho ye tumi yenya bibia gina so sa won ba enti enu na be ma afi wo wasema wo ka no awie peye se afi de eye no kre because on se no say even mama ekokot me fan se akra ne se kokota court no be hin enema ye kan as an evidence na no na court no be hin
se eye no kure se obeja akwala no to gate ano se obeja no to gate ano de na se ho no court anya bibi de agina so afi wo fa akwala no nipa kura wode na koma na o hwe no sesi a court be nya se nipa no na afi yenya se nipa no so wadanse die sampa me no de ne blem se ni se na afi a kire se abaye nso wabusua na busua ho de nya ba sa no mo esesi enya onu siri busua ni bia mo kire se ba sa ebi krampo no a wo ye ni fam de biara se nke bia be ma ne beba no ye se ba bia be ma na ama ena ma ne yesa enti sa ne ma we no ebe hia oba ne fam dansefo na fe be ma no nso ne fam dansefo kire se obeto ne twene ni nipa kura oto ne twene no fa no a wode ne koma na akora ne wo sesi a ena bebo ano anya sa na se ma kofi twene tan a court wo ne de court mra no so ntimi mu so abaye wontimi mu court mra na wo so kofi ntimi mu court mra so enti light the born and kakra nti kofi line no enti no ye twa ye homra na ye twa ye ho ba ya san ma kofi abam de twa to okra na ya bepe sa dance for we ne nyame ya dum adwoada ye nyina ye tumi ahia ha na fe ye hu ba bia de no kre no ebeto ye twa ye ho ba ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eso a ene waso egua utie Akoma Fertility and Specialist Hospital. Ashofo ye ti for papa bi eye mo de hye mo hema mo so for ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme ma akos the queen of the airways me and as me na bedwa fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba ho sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo haw ene wa mane no ene sen wo yire tietiewo ukunu tietiewo be me bia shobo so be ware o nanso eduru ho no wo ye 419 na sen ene o haw ne sitie bo ne bedai ne fa bedai Akoma mu nsem dwumadie ne ye bagua o amwanya wo haw no anop mesibe o haw bia wo bia no bra Akoma 87.9 FM ye wa skwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo ye betie o Akoma mu nsem eye hintasem Akoma mu nsem nyame nko a enini Meka akosini se me nyankopon egusu hia me obehia me na me nso abie kwan papa no me pese me Akoma FM se me di 28 se me so akwa me nso asa ono ankasa ono mpeke call no na onche se menya ne ba na menti ase se ne ma no menka hu biem na mu se me ni papa it is what me bie na no ka che me se rich enye me ba no a mo se me ni papa ne bebedu ba bi no mo se ni papa se enye hwe nanso enema me fam no mama enye easy Akoma FM 87.9 me benin nam ka jetia ebeduma mi ra na mi bia mama enye easy na me kofia mama enye easy ampa kafra enso sadia tie bia no nyame wo nya wo sa wate mama Richard mama so woni se nyame wo nya wo sa benim so woni enso so woni se nyame de wo besi baabi people ani kra se ne sue wate ya che no nipa ba ka se enye hwe enji so nim se enye hwe bi ho no ma ene no ompeke call no ana ono amra ha no no ama me fa metudwa na manfo hu se ne ba ne me na wafa me se ba na mom se wantimi amfa call no ana wantimi amfa kasa bi amfa ntudwa atiefo ne ahwefo nya me dancefo tiefo ne ahwefo nya dancefo si ho bie ma me atiefo ene ahwefo nya me dancefo sa papa ne se nya ne ba ne me wakanda dada na na manyina du 28 mbese osensi so timisi so dia na na meji atum na madana se na afa wona eso mi mu mi suku sem je se mama na me be hye ni pa bi o omuni meseme enso je se manka hey Yehovah Akoma FM 87.9 utie Akoma FM ya sigida na tata edisio no me hu no da chi so wan hwe no a obi a megina ba bi ankase fa wani to nyame mama
fa wani to nyame nyahwe nipa beka boso ejibise tiefo eni ahwefo nya madanse no so mame eni madanse fo se kodwo kwanta se kesi nipi me kesi nipi me papa na bofu di Paul Bio akodwo kwanta no bia di nim no na mse fam Richard Bio ti me kesi so se ose nya ne ba ne me etiefo ahwefo nya madanse fo emre hia ne gu so ba no many pa meka se enya hwe anase mo no so meka se onwuya anka because I started from baby bebre na bedru as mama me free e ka se me fanko radio station no oka bia na me famity nye na de oka na wo 40 nye me famity nye ko na me se adwen sachira bi beba okay madam papa ababesu se nyina wo da so do papa me da so do no ya wo ba no ka cho say man hwe wo school ni nyina wo wi university ni nyina echi no se me be fo ye ba wo ba gire dia ye papa mama magina tum se papa magina tum enti ade Atem ade ame ye kompo mi nyi me ta o so ko ko do feel me say oni ba bra de nya say oni ba Matias ye ni nya say e dia ni me dia ni and I'm about that's all me wish you free ho and come here come wa go go ndara come mama me me free one mama ko no and me be ta for ka o ko abochi wa for chapo me ka dan e dan na me ka okay why there e dan na me ka o be wa me for oh me le ko ba me ma ko so e dan na me ka Ebenezer akoso agina so me bi se Ebenezer question me Ebenezer e dan na wo de phone bi ma akoso so fa man boy phone no wo se bra boy ni be dai no e wo de phone no nti me mfa nyem pata wo se bra hwan boy no e ba be dai no all about the phone bla no so no the phone blame so no mfa nyem pata akoso asana tie wabua ani etie mi musan na tie no me Utie Akoma FM 87.9. Ne di ntina wonpe e di ntina obi de phone abla na wonpe e di ntina de phone abla me ka nja sana me ka tro se me da to me ba gi se me bi mba gi na 87.9 FM Big Love Radio Spain was Akoma Musam no size ayeno kre yenua ba frema na afa Kofi Asante aduana ba wo mu akra ne friend say pepa cha kwan ko wan tu ni din timia na ma ni din o de Kofi Asante nte me fan frɛ be me frɛ no Asante no tin kwana me fan frɛ no na me ma na Morrison wan tu ni din nti Morrison Kofi Asante and Morrison Asante oko school pepa cha ho ne minim no nya start school o free o akọ no nya start school me da say enti frema woji de say ye gi akra no e de na ma wa betu ya me pa cha metima ye se me ye adwuma me pa cha metima hwe woji di metimi ahye no ko twitwa Kofi Asante abe da bi min ko ho mi si wo kora biem ade ti akra ne yare mi si wo kora biem metimi ahye no ade adwuma na ya betu ya hwe no me pa cha ye se me ton shower je metimi ahye no metimi ahwe me ba no me da say Kofi Asante so wo evidence a chere say wo beto akra ne to gate ano anajo enwuram frema ya bono waseda manko jaya akra no anto ne gate ya no mom me de ne kwahye ne nsa sedi asem ne sitie bia nyame ya domu a na watwe wie ye ochina ena fe ne kwase da so nyame adom ne yetenkwam a bebo mode ase ye bekọ ho ne yakotie evidences de owo bia no wama ye hunu danse fo wowo wama ye nya wo mo ne yasre Kofi se omra ne nyina ye ntena se adwoda wa ha na frema so dance fo wo fa wo momra na adwoda ye nyina ye nhye ti frema ye beba o weekends but ye be se hia nyame ya adom adwoda nyame ensha fe mo fa second story no ti ase twa ye wi ade ho nhye ne bia ne be ye mo fa second story ne mra Mrs. Ana ye mo ababa Mama yakusia awo fedua ya ma aha ya nua Vivian mama Vivian Ariai wo se sofo e de nya sa sofo asema bentini e kan sa o wa wini so obi asamba ye ka engineer de ba ye beka sofo de ba ye ka wan de ba ye ka ayefo nyina de ba ye ka inde obi aka se sofo de ba nya sofo tia wo se de na sofo obi de aye wo
ɛyɛ sɔfo efrɛ no Emmanuel Muse a ɔwɔ inche ɔwɔ nankabem utie na wɔyɛ Akoma madam FM mfie bebree kakra bae ɛma metu kwan nti me wɔ hɔ na madamfo bi frɛ me sɛ wanya asase bi munya na yin ma me wie no nkasa ngum na wei no wankasa ngum straight ya onte ti ya na hwɛ na no kama ma me yo yankwa enti no nipa ne de asase no ebrɛ me video bɛkyerɛ me to ɔno nso mene ne yɛ fine pa mene ne yɛ fine mene na na bɔ mpaye ye na mfofo bebree group a ye bɔ mpaye nyinaa enti me frɛ no de to nanim no ɔyɛ sɛ ɔbɛba kumase ti sɛ ɔba ɔbɛba bɛhwɛ asase no ampa ɔbae ɔba bɛhwɛ nipa no de to so no na ɛboɔ ne so ti ɔbɔ mamane na meyɛ ne sɛ ɛboɔ no sɛ de sitemi ntumi ɛntɔ nti 1 month time no frɛ me no ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔwɔ asase no bi wɔ takorade aponwa na yɛakyɛ de ne de ama no nti ɔtɔn a ɔpɛ sɛ ɔne metɔ asase no kyɛ because asase no na anwea wɔ so a ɛnoa na yɛbɛtu ɛde atwa blocks na meyɛ sɛ ne mate ase nti yɛdi na kakra na me send iskara ɛde bae sɛ ɔmfa ne deɛ nsɔ so na wɔntua meme deɛ nka ho na wɔtua wie na ɔne me nua no kɔgye receipt na na mahwɛ receipt no na me balance wɔ mu no me de ama no ɛna me diska no ma me nua no ɔdi kɔsi no so na ne nsa kae enti afei deɛ me yɛdi nkɔmmɔ de bia yɛdi nkɔmmɔ 6 months yɛdi nkɔmmɔ frɛ me sa woni sɔfo di nkɔmmɔ ɛnyɛ bɔne so ɛnyɛ bɔne te sɛ adamfoɔ nkɔmmɔ a ɛnyɛ bɔne so mepa kyerɛ ampa Vivian anti agosi ampa ampa sɛdeɛ wo ɔfɛ sɛ yi atuntum sɛ yi a wo pɛ life sɛ nkɔmmɔ no nkɔmmɔ bɔ ɛnyɛ nkɔmmɔ bɔne waware enti no mepa kyerɛ ɛwom saa deɛ enti no ɛdi 6 months na me friend ne ka kyerɛ ne sɛ wɔfu sɛ ɛmma so a ɔma me hu na ɔyɛ sɛ nkurɔfoɔ no abɛhwɛ asase na ɔmama ne brɛ kakra ɔbɛgye sika no na yɛde akɔtɔ na meyɛ sɛ okay enti land mepɛ sɛ mesi store dan kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a memra no sɛ wawa ne tua Ghana yɛatoto nneɛma bebree nti estimate a meyɛɛ no mede kyɛke sesee no a na kyɛ sɛ ɛmɛ ho baabia na ayɛ sɛ ɔbɛboa me ti before then nso na me nua no a mede machi gyaa no ɔyɛ me nneɛma basa na woyɛ sɛ okay wobɛka ne ho na waboa me na moyɛ bibia ama me na mete ase ti me ne yɛ nhyehyɛyɛ sɛ ɛne ɔmɛdi 1 week na ɔmfa nyɛ baabi ɛbɛduru bia na aduru because adeɛ na ameyɛ no me trust nipa ɛna ebi nso kɔ so ɛna mate bi nso ɛna wote mase na abaye afei di 4 days a me nua ne frɛ me o se ofra adwuma baye a sɔfo yi makɔ ɛna me frɛ o nti me frɛ no ɛna so ya frɛ ne sɛ ɔmra takorade ɛna msi no sika na ɛhyɛ obotom na ɔde kɔɛ no nya wo dia ɛhu bi penti nti sandi sika no tumi a me mensuro mɛba ya wada odum ne phone sɔfo no 15 din wusi ne din de sɛn Emmanuel Muse na ɔyɛ sɔfo wɔ hene fa ɔwɔ inche nankabem ɛhɔ no wɔ inche nankabem no yɛ kura na sa sɔre na wɔ mu ne na yɛ nankabem brono na ɔte so no na sɔre bɛ na ɔyɛ sɔfo wɔ asɔre ne deɛ meka sɛ menim ne din a na meboa ye menim asɔre ne din na kwamba so na fa so no sɔfo yi kumase na mehu no na wonim ne dada menim no kumase ana WhatsApp group Facebook de bi menim ne dada na ɔkɔ na asɔre no onya sorry but no ne sister bi na net ti akire na me ye no wa free kumase ha ne sister na tu no nso so akɔ back to ne hono me pacho before wo betu kwan no na wonim sofo no ayonkofa ben na da wo ne sofo ne ntemu a wo kɔ ye wonya agidie di sika si ne so so onto bibi ba sika ne de na si me nua so enye ono na si ne so na ye de kodi no asase no ho de no ene ma ne kɔ ba asa cause me nua me discover ne say onya ade a na ase oye no basa nti enam se me ne ye fine nti me bo na mane e na oye se ne obehwe se de be ya bra me bre no no so ni maka ni nyina a kire no se ne be ya bra ye bre wo ho no eso like enye basa nti waka wo bra kire sofo nti me oni nyina woni ni nyina
na me Kurdistan me ba afi na me ko 2 months adwuma be na ye no Kurdistan wonye sika de breast of fie adwuma na ye fie ye cleaning na na se aduane no anadan no ye fie adwuma se obe clean fie eno ho adwuma na ye enti sika san na sese akodi sofo sisi ya de me keka ni nyina abom 6700 6700 na akodi ni ho a me hia ne se baby o bia no onfa me sika embre me asase no wotoy wanto asase no kra because the ma me hu the oye nti a me ka say me mpe bibia biom ne say before say be si dan no me ye ko ho no mo se omo mpene ma ye nye no blog ne ye nya no container eti container na okodi ano no na me ma obi fa na chi ekoye investigation efa sikasem ne ho okacha me say ye je ne 1950 ena nipa kron so ka kire nipa na me soma ne say oje ne 1007 enti ye ho na madwene sesan say onka no kre enti pam no twam no osofo onka no kre ai me hear me sika okay me hear me sika because adwuma na eden sika pe enafom enti say wo de me fasa akwan ne so wo se me ngi wuni me no wa ye nhyehyeye age atum na say na ekwa na ono so onim se metimi afa na chi amonita no okay enti me hu ye no na me ye say unstop bibia wo ye bia no fa me sika emre me no dum ne phone omo aye ni omo bompa ye me na mfo e wataki sofo bo mo bompa ye no frena ohun wa no wadum ne phone sofo wo bo mo bompa ye wadum ne phone me nua no frena wonfa obia frena wonfa ohun se wo be kama sema no wadum ne phone sika no ontua bi kra ma ontua bi kra fa ma 6700 ontua kapre ba kra ma ontua kapre ya fre sofo ne na di nkomo na sofo toto papa so wo mo ko Saudi Kurdistan Ahifa, Lebanon, Jordan, Kuwait, Lebanon, no one more maka. They be a woman disicaba, never for ye way, mammy, no, a bushia 40. What the brother for another 40, no, when yes, so far, one more bomb pie, Emuji die. No one is a kind of breast of was a one. Once into free, I could this time by and then say, me go 2 months. So, my friend or catch me say, or per se or de assassin personal. Mame na me mame wo ho no frɛ o de mame na me menton asase na me ntimi sika na mbisa ne se ni nua ba na ne yure ne me na obi di me fa kwan we su a nka be ne dana ai wo sere me on de obeba ame ya yenkunta e se me ko 2 months me hu nanim okay oko 2 months o hu nanim me pa cho ya bosofo abo wo frɛ no a sofo nya sem papa bi enka enti no wo a wonim sofo e me pa cho ka che ne se Vivian and Akoma nsem ya ji esika enti mun drop picture na mama okay so for picture na so for unsha papa we nya mrante bi wani mu anyam kama na afa ya dai wo so wate hene owo inche na nkabem na takora de nso na busuafo ho unim na busuafo bi nebra ba akudin di Anthony Kwame Muse na ba akoso de Albert Hassan na ni sister Angelina Mrs. Mensa. Could this time city banner now? Okay, Yanka said you call Baghdad. Baghdad. Yes. Okay. Into Baghdad, Kurdistan, Baghdad, and na owo. Into Sofo, me pacho Sofo phone in that's why your friend is saying be Emmanuel Muse. Enti ime papa sofo na no ye no kasa ye no gbogbo wonu ne won keka na de fa na de fa me pa chaw wonu ba bi na obi di se kodi no a anya bi anka enya de enti bomode a wo mpentoto mpeno a fesika na na kuma mu nsam dwumade de ya so mu no papa nye ba bi e braso so no ye ja hokosa wo ti bomode na yi wase de enti on force camera me bo a ba bi obi a wote me nka on fa mi si camera me mo dia mo friend no ntum nko ne yehunu say ya friend no because ye din ka friend da enti ya friend papa so for mom ni phone na da so nti wo woni mo no bomodia na yi na so tema ye say Vivian ni akoma mu nsem ya nye edin foforo Emma no because ya friend no nti wonim na God bless Eba complex God bless and your doctor God bless na friend we your bomodia na bra hey wa doctor ye twa prese what ya wade ya wo ya God bless on de anya sam keto he wonu ya so ya de a bomodia fa ya de ne ko ho na God bless de ya sorosoro ya de o
ya mobo yadeɛ so ne yɛmfi yɛn nsa nkeka yadeɛ ne yɛnya yadeɛ ne nkwa kɛseɛ na ebom ne si etu aseɛ ne yetu aseɛ deku si yɛntumi nnwa yɛbɛka kyerɛ si yɛntumi nnwa na woba ne yɛgye osi ebetumi ayɔ deɛ a ɛne yɛgye yɛfrɛ sɔfoɔ Akoma FM 87.9 ya mon san frɛ ne bia mu ɛ wakate no mon san frɛ ne bia wakate no papa sɔfoɔ wakate no mepa kyɛ menkate no why Mr. Frɛ fa ma yɛ Utie Akoma FM. Utie Akoma FM. Wasɛ akate ne bia sɛ wahunu wahu yo enti wo de God bless eba complex wo kɔ when ya asthma be kɔ 1 month pepepe kuro be na atu wo diabetes kɔ ya wumi a enwu dai mese wo da ne nyina ebe kɔ chronic ekuro bia be kɔ ekuro bia be wu ewo God bless eba complex Dr. God bless ho papa no onimu de be ma wo kɔ dwo tokro be sɔre sɛ wo petentene kase boyi no so ye de be ma wo ene asthma 1 month ya mutu asthma kɔ eye kase dodo so ye be benefit na ma wo wani so na ye risi wani be una de korogye na dwokra no sesum ho na pane da fom befa ene etwa epilepsy ya de kra bekɔ atwo hernia gonorrhea na syphilis ahotutuo anapokra se kaka untumi nwidom pem fifi dompem eye wonamani sansan ya de massage papa yi bi na wo pɛ stroke type bia bi nwudwe ya de kompo hepatitis B white anase oba wo de pua dwakoso kuma kenten so wo pesa wonyem wo pesa wo yafra o momi anada di eyabra yade bonkra evitiase asabra ni nyina no wo ba God bless aba complex etutu ase yesika ne de eyakua bi ne abaje wo na abehunu ye wo asokra ye ne Presbyterian Church no ene de hwane mu health insurance edan tete old health insurance dan mu enkai dan suman Fred Dr. God bless was 0243 641 860 0243 641 860 and now 0277 744 434 0277 744 434 na ko na emom no bedi die aduane pa aduane a wode wo mu aduane ro wo mu enya pente bia na da no me ye aduane bi wo wodi na kwafa yade abro na so Oliver Syria mess dia wodi a dia pomdia mapa na bra wo enu ti hwehwem na yumpe na we dia hwehwem na yudi eye Oliver Tombra Oliver Win mess Oliver Millet mix Oliver Special mess Oliver mess hwehwem na benya dia etre wo se ase na je se wodi ni nyina da ni nyina so wodi wom Cable Line Company Limited meso wo pe bia to akwa supermarket and as a provisional for 0507 169417 0507 169417 Oliver or say ask for more na time about or say Mr. No yeah bibi dro na so nyanyo what the brato yade ani so eno malaria fever hirabasa wapite tateko hirabasa honam ya asa wono nom time about Mr. Noah ni nyina no ase betu deku na emom se wo pese wo si yade kwan yade mani padua no rough a eye kenji herbal capsules eno pomadia nanum bi na ebisi immune system no papa so for ni we dia eni da wo clear wonyini se wo exika ya wadi ma so fa nkoto asasi no ogina so Vivian anye wasasi na so fo ogina so ide sa picture ne ade ato so nde obehunu so fo anim ye obi a wanim so fo wanim na busuafo wo takraze wanim na busuafo wo be inche na nkabam wadi a wo hwe no obehunu very nice man ada na wo yes so fo first kan bra wadi kra befe enu nti fabra prako enu nti ko kenji heba mrom ne mfani ne da sugu so kenji heba wo mrom abijana house atonso mo na akwaja hye kolena keba da ne heba misi heba pfa have me ozone scanners apidank woko wa benya nro yi biato chemical heba shop biemu ebusuma friend 0244 417 669 0244
417-669 na obajo so give us certificate back Kennedy Dr. Danso na frefre wey wase bomodia na bro Dr. Danso we yo gudini ba ma wanya ka kwanhia ma no mpemu abu nsam abu na mu abu sremu abu ospana kwado wato chema na give us certificate back Kennedy de na nsuo beto sesabro fani nyina bedan yen na yentumi emu ase de tie bia onumu enka ho onum bon wutita ayo ya malaria yade anasisi yade ewa anasa typhoid ne se wada bomode na bra ne yemwa wo give us certificate back Kennedy bro kumase ode no kwada so ye ba Christian Service University College no adwada memene da ni nya akwasi wo ye adwuma 0243 038482 0243 038482 and 0200 771202 na Dr. Danso Bajoso Amuzu Herbal Clinic. Doctor Obo Mema me se bema de wo bema no emu aye mmere o yiri ntumi mmo wonyom anopa na chese bema ohu emo bo mesiro bema de ma wo bema na emu nyedu ma ne nya kase ye mama ne hu aye ne nye ma wo yiri sori a wo mmo wonyom se emu aye ha doctor obe kukumu no aboa no aye kama na abegina mu kama bema de ma wo bema no emo adwuma ma bema no adwuma na aye se wo pese mo jadu unwo frisani ye aye muzu garlic bitters we free your yes afro wo amuzu ke ba bitters wona me ya amuzu pie ba mesha amuzu ya ba mesha malaria yade ne de enanu ma veke ni krum saboso pe malaria nya wonu se ye me ma wo mu num bi num ye afa malaria iko sister hati onya bi num ye malaria ko enkro sister Diana yitili onya bi num ye malaria ko wo mu manya bi ma ne ko de doso enu tumi se wada tafo club 600 Dr. Muzu ho ya 0247 776743 0247 776743 Foko 2000 bookshop and stationery. Me se wo ba no wa bon onim woma ne woma nim wo fom ha wo hunu nioma so a ka wo hu ka wo ho kofoko ne kwaje muma no a beboa ma wo ba no wahu na de wo ka won ka wo beboa wo pa ama wo ba no wate borofo eno te brasa ye math science English social studies ni na no ya the mama ya my omo nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper class 4 to 6 junior high senior high nursery ni na no ye benya bi adiama na onim enmesi enwa kade bi a wenya bia no for 2000 bookshop and stationery ni nyina no ebi ho eno nti bible verses be na pe ebra exercise book notebooks ni nyina no ye benya bia ma kuma se KO4 KO5 KO6 KO old playing building ni mo ebi ho 0544 000015 0544 000016 0544 000018 na mabedwafo no mabomodi age moadwa enti Vivian ya beji usika no ama wate mabedwafo no age won wadwa e de ama me na jesa ya wuremu na emom no enei so obedi define wobeda fine yade ema nipadua ne mo emoja bedi afrisane ye nipadua ne mo won fiti kromo hawo ni nyina be firi obema wo be gina so sa bema gina so yiri nchi na jese wo bo adwuma ame ama mo pia fodi a na ye grow fine mojaduro grow fine mojaduro papa nie ema wedi aye fe kama ema wonya hoden ma wutumi dai ama woni padua ya fine ye grow fine ubenya be Mr. Ba Kolena Keba Ashton Rob Smart obwase Fredman Seba Pidank Pure Live chemical any herbal shop BMO ubenya be digital herbal clinic and the grow fine aba commercial mekon runabout ye Bank of Africa for 0244 596532 0244 596532 Pastor Julius Makwaba Mago mbachom joso Nanakria Makwaba ya na ma condemn ye me ko ba bi kaja en konsa ya be mo din konsa eza no mo frefre me na ma ko patro Reverend Douglas rather o Italy was the program e wa hwe free da ye ba yes e be sinne enti em se was ye bona baso sisi Reverend Douglas o Italy nyame nya ne kase pa na wo bo dwuma amafo obo abaso pa because seni wasi aso aduana ba ko fi asante yes one girl no se fence frema frema
dobe na meshie dobe na meshie dobi awo firema dobe na meshie dobe na meshie dobi Anya na ai sister Blenda so. On say anya e vie prempem. Na samono samamono. Ele anma kanta mana mo school. Samamono. Sister Blenda so ne ayi. Na na pokuni na yire na na manya ko se awofrema ya mo bai. Omo di ase. Frema fo yina. Madam, ye hwe frema ne Kofi Asante. Pastor Julius. Mago. Anya de gom. Mago, nyamisha. Ebi amekasa na meka tirobu ase o se o kan wasemi na mago so musoro wa. Se lo besi atete o shani abasa no. Wa o be free mo free studio ano na waso ahye. Mago de o se on se de bia ye kan say na no mekan na no na me se gina. On se mam free mad na asam aba. Enti nka ne yie mu anka ye dima ye se de no akam no na ye kan bi ma no. Ba mago ye nhwe empena twi mu ene aware ene be ma ne oba etena wan ne hunu ama ne kese wan na asemba obre kese me de yana hana me gina oba se oba na asemba obre oba na amane ba ohunu ama ne dia edi na me oba esese me ye me ho hana me gina ya na ye so mema no so mako ye nimpa se mema ni bi se bi omu di nsem hunu nanso nsem hunu wo mu di ni nyina che wan na ebre wo nsem hunu ni mu ayo oba enti nka susu se mako so obe kompana twa maka se oba de oye obema mne boafo enti se mekwakoboa ata mekwakoboa ya mekwakoboa kofi mekwakoboa akwasi a de ese me se de kuta me na mede koboa no sa akwasisi ene o mamaduani ni a me wo bibia na mede koboa no enti eno akuta me ene na me ye mbobo ma de hu se sie pa de ama mabre ene se enfom so o mu ye se o mu abri biara o mpeso mu dipani o obi so o mpeso obi na boa wo mo he tie freeman sama o keke na mi busa se ansa na abrantie ni freeman ba betena no na freeman ye di adwuma na no ni sika bi ada ba bi sika ye de ma safa ko ha dan enu ye light be sika mi light be no ara na mu ye so me ofie ho 7 million se na mu ye so me ofie ho light be adia ila radi ya gopo sika de ko ha dan akutu light ma ko se oba wo a ye nim se eka wo ho na emum se oba no so boaboa no ho na opese ogina bra no se ba emfa ho se be ma hwe wo betimi agina bra na bosa bra ma ko me se ese man bo mo so dum pempen so se akura twam mama mro manyai ntafre twam mama mro manyai wo atwe no ho ade bi esifia ye fe mama mpato se okuru so wu a ya sa esisa obefre hwan se okuru fi no obeye kunafo a obeye dan enti yensua se ye bebo bra se ye bedi ya ye ho so na de bia na bema twe no ho na esu bema twe no ho na amane ma ko eba no wasem na afrimade aba se na oba abeje no e ma bebre yemfom so wo sa afa hai oni bema san na bufo ba ane eje obai but de bia meka se oni okuru nya asem a eno nkire se akwala na wo wu no ono so ni nya asem se bema no po na anhwe wo a eye wo fom dia obai na bema akwala no be hu se me papa ahwem na so me maame abọ moden enti aye de munyam hye bi wo maame na me fa nhye no but ne mani bia ba oni ni kunu nya asem ano na otuti akwala no so very bad aye de adache wo be hu na wane wo ho ebi na se eni ahekura o bosome nso achi wo ba se abrantie mfa oba ema no se onu so argument ne se wo ba betuno akwala na twen no so enti nya de so ode be ma afi na ose bubu nu yami but nke bia wo to obu ase onhwew ene nka de fa de se wo de fa nka nya ne se ne akwala na gya ayeboko yi se wo de obufu akoto atwen no so dia na se wo mpe no na wo mpe o kina wasa ba so ba ba jebe no de ama de wo mu se Ghana mra amfo so emfi akwala na die no enti ye de akwala de se oba ho na mum ya de to dia ya de to a ebeboa ho na de ba to fi se mbenfo se ya mfa nto de se de to a wo ye de ebe fira to enti am se ho na
asem ni nyina wo enti abrante no ye bese se omra se de wo ka no na ye nyina entena se na ye mfa yie ento yie na akora no enkodi de se sokodi na akora no daache enwie payo I think said ye wo 21st kana ke ye expert sciatica expert eno nti se wo to ase etwum wim fast mu koso na se etumi ma bugu okra ensuo beto kra de ne ebetwen de bi enti se wada ye expert pa de na 21st kana ke sciatica yade ne brane yade ka ye nyina so wodi aba ya ka 21st canteen eno so 7 am pepe bonu aye ready brana betwa bedidi wate unya bona da no baba bonum bonu dwa wona be uze bona de ye branches ni ye duganam enka do me market of do danum kuma se ehwa overseas o transfer radio ye ho sunya te chima se hwigo so e wonyina no wo be nu 21st kan ke ye siateka expert no 0540311311 0540311311 na upe saudi aduane pa no de wo mu aduane adro wo mu na wonu madro aduane sa wo mu abeme na ebaba ho be fi diabetes ulcer womni mu awia na sauda na dwatumi na wonam yes yade wani a wotumi fa na de yie wo be ma yes sei ayemremremre gove ana wo yemu atim wonsa no ano ewoso Savior Foods didi bi aduane pa ni Dr. Savior friend no koto bi was 0577201495 0577201495 Agogoko Marco dabia meka me se oba be ye bibia na oba boni beba ne tirimu a na ejina be ma bi so na jina be ma bi so na ama boni aba oba etirim be ma woni wo ba ate wo Kofi Asante frema wanya ade se wodi akola ne ba beto ho na so Kofi Asante ma akwa wubusa no no wonse Kofi Asante se oso akola ni mu no ohun se akola ne yare enso frema friend o ka che Kofi akora ne yare akora ne hu mfa no o se akora bi anyare enso so na akora yi yare wonse wodi ne beto ho de ohun se akola no o yare that time na frema nya den frema wo kire no etinka wakan ya no frema fa akora ne ko hospital na ye nyina ye nhwe kwan a ye be da ye be fa so etinka turumika keka wo ho na woni nipa ene wo ba no Kofi Asante enye frema ne wo na wo ye wonse frema be ka kire wo se 3 months wonye mo no owo ye kura na wo da ho no wo se wo girl ena o mane fa phone no ena woni wo ye de e kasa ye Kofi Asante enima wo de ye frema nyina ya na so wonse frema keka ne ho kakra bi no memfa akora ne ma no wo hwe ne kakra 8 months no so wonse enafom si wo wonse eba no enafom ehwe no enafom enti anu na ye wo ya wo mpese wo di akora ne be ma no yesre memma ye ni nipa na nda o ye ni nipa na anyimu o sese Father's Day beban wonse emema bebre ensu ene ye hwemma wo hwe mma wo baba na ebebo wa baso wo baban ene ebejeje wo so ene ye nature wonse ye nature emema esisi ma Father's Day ni Mother's Day enya peda because ema na enyem ema ene conceive akala eni paso na nim obada eni pa ene de obada akala be numo ma me nufu saa ko bi so obenyini die wo ye den obada bari akala obada hwa akọ ya ya wo mema bebre so wo dan won ya wo mema bebre so wo hwema wo mo mani ka wo mo ho enkura no edwane eja wo mo ma na ye wo mo ya Kofi Asante amane remfini o ma bi wonse woje yakora yi nyina no enya wo na wo hwe no wode na koma wo sister na ehwe no enti adan na aka akora no nka wo ena fa me ko ba bia ade me beko fa me beko o be ma nhwe ba so konda mu nse wo ka se be ma enhwe ba by nature be ma nhwe ba be ma enhwe ba na so se se wo wode ni sikaye oyi yanka ode ne beko maako oyi yanka ode ne beko ogubusa ne se sika no wode ko yanka wode ne baba wantumi enya no entiche se bibi wo ho Kofi Asante wutwu mu bende betene ye pe ma me ne so hia se ye se wo hwe ne ba o ma nani hunu ne ba wo hunu ba bia ne ba atie na wo hwe na ono so nya mother love kakra ye da wo ne ho wantumi nya chenchina atwan se je se wo kofa akufu ado de ba na wo that time ye kofa akufu ado de ba se wo ye ma wo hwe wo ba aka wo beto aka wo nyuru amfa ne mama akọ se maako me pese me hwe me ba na so oba ne na ye da edwane
eti mesira wo Kofi Asante ja tintintinti sam no mama me ne so na ni hunu ne ba na wo hunu ba bia ne ba te Kofi Asante ba bia wo bia fa akora ne bra na ne maame so hunu wo mu so wo bansa na fa ne bra so ni mu na fa ne bra na maame ne so na ni nhya akora ne bi na wo twe ne mu tan a wo ni nipa na wo ye enipa na nyem ye enipa na wo ba no wo so wo ba nyina nipa na de ne ba ye eti Kofi Asante wo kire nyambo ada o ma na be Monday na Tuesday ma o na Monday so wo ba ne nsa Mr. Sister enyina chire antoto bo ma park ne so owo maame mo nyina amra na yemfa asumdue entenase na enigye emra akwala ne ntem na wochu mutanya eye ne maame eno no me da Roma Fertility and Specialist Hospital de mesro se wo yo ba me enfre wo bonini ana wo ye be man so me enfre wo kra wa mesro mo bi fa ne ba enyiwahi se bia wo ngo eno ti bomode ehye ne so Roma Fertility and Specialist Hospital a doctor for ye won makosua ma ne mema ho adwuma for wo kwane a obi a wo ngo be wo no wo mo nko a ene wo ho yade ka ye so kra de ene na eno ye bonus Edima Roma Fertility and Specialist Hospital apomudi adwuma ye fo no ye wasu ebo IPT junction ye bansu ebo fitting shop no 0204 227 858 0204 227-858. Name no wallpaper se de me so ena ye painted dan mu age to person oboka no wa painted na nkrai no mo de ye nsamu enkwan na ye de akofa ho abankwan nkwan bia ye befa na ye twetwere dan ho abrabia na wo boka na wo painted na wo painted wunya wallpaper na wallpaper no koto de ye fake nso a enche ebehoa na afedi enu nti wunya Alaska Star Enterprise original wallpaper sayakra e de free amanone papa ni bi ene de afefam ho na eho ayekama na Bramesis Anoche Plaza ye be Prudential Plaza wadum wo be wholesale so wutu ana makomako ye de be man 054 0554 114878 0554 114878 just say wo fra na won so wakwa akoto bi ye Rajumo Joseph ndi so de hima Collins e wodache yin jashe tede wono so etie bi kodem ma ko sa yakopon sa pa na abusafo bi tie wo London timame nchia omo we from here every brother Augustine obodwuma pa se fe na na akua Agiman na yem brother Edward taka on brother Edward taka omo wo London for nyame Isra mo nyina ye nua ba na ndra obeye ya doye no so ya chia no pa Germany for no nyina so ya chia mo nyina sister amase wa ya nyame Isra no pa da na asese ja wa she bi woni onyam konde me pacho Sarah ne Gloria bi frame wase ono Fred Sarah ne ma me de Gloria na wa mo pankro no school nachi wa mfa makai pankro no school nachi wo muso wo mutie ye da bia wa no mo frem no mo nyame Islam ye na me so we wan tire ne ye de ma mira fi okay yes sir nyame Islam di oba pa birthday no man wo ho no nti se o muso se pa no fo no okay nyame Islam pa salon betso sokoba nyame Islam ko so amfa to ye bebu ndin sa ne achia won enipa so de enipa na manipa ye nipa na be ma Akoma FM aya Akoma ene ye no mo peja ya mo de akodoro suru we ye kwa no oba papa sia won fedu a o odene ho kwada so ya no abesra kakra ba posi hu wa che ono so ye share pa nyame Isra papa sia na ewiase ebeno na Pastor Julius bu ye ne de se so de to one fan to free to so nipa on kan kure bi o kasa obre so nipa on kan kure o kasa obre obi asa so no monsuo kasa wie bia no monsuo je se obre kasa no je se wa yira kwan na no kure Pastor Julius sim se anu wie emu da ho no kure ne kanya ya enye so yo ba na o defend wo ba enye kure na o defend na na gwe mo wan no mitie emema ba no mu difa nye se me ye beementi hwanam di ato ba wo di asi abo pa asi okojiji ska asi wa se da ji huska o mu ji ska ma ji ska de brew my god na someone make a boni be ni so defend adie no nana ebi wo wudi bi mo ba hwese de usika do ana ya nana tie ni ye ewiase ena okwa ensese ye ne de ti wiase de bi ameka enkakai makoma ko 1000 kentimi mfa kwa asoma ne nyi
nhyehyɛ yɛ nti obi atimi kɔ bedu so we fa emrani so enti ade na wo se de bia no hu se me amekɔ awade no mekɔ ne sɛe empratwe mekɔ ne sɛe sɛ ye de mo ka ne sɛe so kra hit and round on so a ɛno to sɛ na mekɔ no hunu ni nyina ansa na ma wakɔ hunu ni nyina ansa na wakɔ ma ye ne yɛtimi ka sɛ bi so obi onye material wo dey say she's not the material a woman to marry marriage material onye material o waru na enye yie hit and run kwa na betime na koro ebi ho omunye na hwe ama papa yi kasa no membuya Kofi Asante adua na babem onni bem da because of where the bikro wizu ye say ye sebi o mampanyini akufa asasam no kwa Kofi Asante ba wo so betre fidications no we draw sa statement no kenye nkwada Ghana hanya ne dia eno akufa sebi ye mampanyini his excellency onmonyamfo bi di din abeko ba won hwe ne ho wodi ewuta ye na so nhwe ba mo wa ya de nkofo mampanyini di mateta ho say o fidication we say o mampanyini kura ba who are you who are no mampanyini da o mampanyini nsam kura wa huna chia da woni kosua kura wo one on one kura wa mampanyini da ne TV so wo ne da ni din na wate na to won hwe oba ne ye ka ase okofo mampanyini masa wo po bi aka nan aka ma me nan kiko obusua panyini nan vo mampanyini di mam na nyo nkono no wahwe ne ma mampanyini wahwe ne ma mani menya baabi agina wo de won hwe ma e kwa ka mampanyini kwa no won hwe oba obi yodai wa wo da che esiusi Kofi Asante adua esiusi obia se de obegu sa na abetwa wondua bode enkotu banche ase ti sa de wo se wo ba won hwe no ye kemikemi na so hwe no na bai kro be yodai aba be yodai won fo wontumu o na mu mobetu fu no atwa krata ato akire na wo da che what they say what na be mobo enti hwe yie be ma won hwe pa ma wonim ra ho so na suade na ye sebi nyansafo wodi ba ho ahia achiama won hwe wo ba da sa de bia metaka ya wodi ya mema ya wie kese ya ntumi nsesam firim mema bebre mi hwe mba mama oba ho ahintia de oba de be ye wo no de oba de be ye wo no won hwe ya wodi ho ahin mesi mema emema ye mu bebre ho oba kra no oba be giska akasa otamfo no no oba na be ma akwala na be ye otamfo kese ni nyina gina de ma bi be ye ma ye hwe awade na wokɔ ana wokɔ mpratwe woni be ma ne to wonyi nsa ya awade no wonyi nsa ya na gu yo ye se ware ye no oda so ne ware mu twe mpra na nyinsa ba na mantima ntana na ma wawo ma be ma ya kansem bebre wo ma usika se fa ko ha dan won nya mfa nko ha so de kotu ala ibe asem wo de bia meka se nyinsa kura na aba woni be ma ntem na mama se wonya ne ko trans ya agreement se mi kotu nyinsa na gu no ma usika make sure se nyinsa no wayegu ana se min nyinsa ni gu be ma sika wo de ma me no mi mfa nse yenkum nipa bible se me kam ogegu a menya nso aka 20 mi mfa nyi wuna mu sika no me de koyese ka kire no nanim enka kire ne se ana me de koyegu na ni koyigu wie wo wa bosu mi ansa nan no aba se akra no nya bosu mi nsa baji sika ko to ne ho niama ma wo ye criminal eye crime act wo de ase ye chi wo ye ye ko ye wudini manu kuranya no kure mi ma sori se mi ka se mre bi obi de bi ba sa obi a usu ko yin nsan go ko se no 1 year after na what na better fi dey say ma wonti o so on hwa kwala no so baba e ba de hin na wo kan no say ale baba enyo na ade o dem so na wo ne me da wa hu no say you na beji ska so ko se yin nsan na yin nsan na wa han me nya nsan no say me kan me so fo ka hye me kom say me ko say na mewu na so wa bo pa ate wo ya mo nwini kwachiri wo so fu de o so se yin nsan na abewu na nka wa de wonim so se yin nsan wo bewu wonim so se yin nsan ya bone Jesus sofo na ekire unyansa be ma woni ne koda no woni de wahunu nyansa woni de wajimi mesre ma bi onsuan de 7 million wodi akotu alai bi uma be ma na yawe frema anti frema uma be ma na yawe 700 cedis na de ma no me ntimi mfa ha dan na me de ka live bait me de kotu live bill eye simple ma be ma na yawe na what is can one ma na nyawe onu so de ko handan afiri o te enso akotran wadam fo nchen na this can ko try like bill kan ko mama wan ka be ya wo de eye wrong be ma won ne tie eniema
bemi wa obey ya wonum se no ohwe pa wonum tema wonwo ye no wonum ton edie na sesaya e ma bemi no ja wo hwe edie na sesaya edie na sesaya frema yanka asam nkode epe ena mane enipa ho enya omobon kase oye mobo ntimi ka bia ma no ba bia da no pepepe na de atu ko se wiase nya na etie yen wiase nya na etie yen mesre ma bi mama abaye wonye marriage material wonye marriage material to se de obunu ni prepare broni ba no se de obunu ni prepare broni ba no on tena fie no anu aduane ma ba ma nya bia di won tena fie enu anu aduane ma ba ma enya bia di ope de wori bagina ni nko a mi firi ha me kwa mi firi enamfosam on si na dwiri pise o tena sia bobra eni ba ma bobra de ahwe nkwala mesre firi ma o ma nani na ho na mi wie ne se matumi ba twene ba ma so kesu ma ya tena bebre so mama emu ye din ma o se dai enu ne fro ba tampa ma ye was single parent bebre wo wiase many mama o matimi abomodin hwe na no ye wa hana ayi bio Richard bio a wo wie university a o papa anhwe ne da o ma me de ne ba ha a che sakora yetima wie university mami wo hunu ba ma yi da wo din pepe wo titi na bo wremu edi pa ade na mo de bia mo di ba ma chi ade na bia mo di ba ma chi yenka se ba ma no ba wa ma won hwe no na nso se duru ba bia gina brane se wo ba na okoto akora atwene gate ano na ogya akora no kokko na nyame amwa na okoye na akora no wuya kasa me nka wo bagi funu na nka wo bagi nipa ka wo bagi funu ana nka wo bagi nipa mesre bu fu ba ye nhye ho so ye ni nipa ho agro so de obi bibia bedi agro enfa kwala nipa ni agro se me koto na twene na aye so asem no enti mesre se wo ni ba ma wa asem onhwe ba fane fam na kwa so enkoto ba ntwene se wo to ba ne twene ba ma na fa kora na oye ni ya me se koto kora de ne kwa obe bre ansa na koto age akwala na ma ho no omunya adwuma mama omunya adwuma e ma ni nya adwuma omunya adwuma na me expect na kwa san ko be ka no se munya adwuma na munya se mo ton mase mo ton to mo sima gedem be obi se me ni ba ma na me nya santo aduane ni busuefo mo magana nyi mo de no me abatue so dum mo na mama dum so abagana mo de no me aka o ma no munya adwuma na mo nkata makurem munya adwuma na ye adwuma be ma nsisu munya adwuma won di be ma echi wa heme obi na hwe obi July 2021 admission no se sia no ye gusua de enutiba HND communication 3 years HND journalism 3 years HND radio and TV broadcasting 3 years shane so ema me unim enwukwa radio school bia de ne ewu bia adwuma no baye ne bia sa okọ papa na wo wie na wo kasa ne ehunu sampa wo ko IBM and J English science maths NFA economics and social studies no ebia when remedial classes no ekoso na any levels ni na SSC no aggregate 24 ye budget was 36 ye budget mature students no 28 years echo and also oba ye budget ododo na wo wie ya national service any attachment no so ye nya wumu ye baboa amawayo na be wuru IBM and J abeto ye forms no 100 Ghana cedis shane so July 2021 academic admission no egusunti tutumika manama otunabra crow from ye basica FM NPP regional office se wanya kwesini high school kwan no so new campus no so e wa man from ye banama from hospital Barikasi road friend 0542 170510 0542 170510 and answer 0207 224467 0207224467 Nebom Shane Sumam is a manners on point school of etiquette say menka cho say nyame yadomo busumi ni that so de 26 one more eba ye training ade ama obia training yi obia qualify na enkromanya 9 years ade ko 17 years no womo de na edin kan ye kire so de si edidie so de ye si esiesie ye trase ye nantie ye dress ye maintain personal hygiene ene ho ne manyina ba bia wo bia ne se de be say your body ai ni nyina wo bakasa ni nyina no ye ba kire ye mai ebe ko so engineering guest house KNUST campus na day time no 10:30 am adequacy 4:30 p.m. 10:30 a.m. because 4:30 p.m. Sky budget 250 Ghana cedis. Na 27 no dia am penny for
And also, Yachramo, and Yama would be business, and Ube be still self esteem wedding, and I fay Ube maintain personal hygiene, and the one your bachelor, and I am penny for 1 corner woba 300 Ghana cedis. What you could, and I will know you 580 Ghana cedis. You best start to train in 1 p.m. Adequacy, you may know, Abacoso Engineering Gazals, KNUST campus. Now, what about to forms and India sharing so 15% discount near shy at the official. So one can also perceive by your private stay a privately. Ye bay your training noa private limit so a bay years are 0500 777775 0500 777775. What Frayania Yabajo so Afe yen try ya homra yaba yabeko our money so na yene yet here for Ajtre and Como. Oya Godini ba anase berima opanyini anase abofra obi a wanya kwanhia wo nompe anase chikasemu hawo no kawakoma to yem for reach a giver scientific herbal clinic na ho ne be show very colorful ama ho nyina Ashafoni ati for papa bi eye modehye mohema mo so for ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme ma akos the queen of the airways me and as a minimum bedja fort nasia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye akoma mu nsem ewa akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba ho sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo how ene wa mane no ene sei wo yire tietewu ukunu tietewu bema bia shoboso obeware o nanso eduru ho no wo ye 419 na sei ene o how ne sitie bone bedai na fa bedai akoma mu nsem dwumadie ne ye babua o amwanya wo how no anopmesebe o how bia wo bia no bra akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo ye betie o akoma mu nsem eye hintasem akoma mu nsem nyame nko a enini Ayada na wo de phone bi ma akosia so afa man boy phone no wo se bra boy ni be dai no e wo de phone no nteme ni mfa pata wo se bra hwan boy no e ba be dai no o ba the phone bla no so no de phone bla me se ni mfa pata akosia sanity wabua ani achie mi mu sanity Oh no me utie Akoma FM 87.9 le di na umpe e di na obi de fo abla na umpe e di na de fo na abla na umpe nda kana me kan me ka tro se me da to me ba gi se me bi ba gi na mi se fon se ba gi ni e se fon ni ona na de ko ma na ka kire me se mo yes kama wona ba ni ni na mo yes kama na ka kire me kama yeto so na o ne usu ko yes kama ni ne ko yes kama ya mi usu ko ye bi ya bema de ji e ma boga ji ni skedi e sa ka so kan wote obekuma to ato Habimot was it just I one interview now on again here. She said wo sikasa. She said ya kosu sikasa. I could say wo here for say baby mo dey mention. It means you are a wicked woman. You are a very wicked girl. You have seen clear that you have committed a sin. That is why you are hiding. That is why you are hiding. So ngam she Marco, but the internet was in the program.
ɛdi enti na wo so odwane sɛ wodi bem ɛni enti na wo so odwane why you running why you are running away because winning boni awaye winning boni awadi wote Ghana wo se menka ba bia me wo ɛdi be enti na wo nka ba bia wo mesere hwɛ mama ade akofa sa ne nguase wo mu pa ne se okɔ be ma nkyɛn wo ne na tra wanye boso me nan na chi no na Akoma be ma foforo no ye de ekodae na be ka kire ne se wo pa ne chew se na aba na mo mama mre mu no anwafo mamre mu no se wan kan kura nkyere be ma ne duru wa wo so a either you die or the child will die yes enti na kwa na asere enti ne se wo kan kura kire na be ma so ke me de achew ehun amamre de se na bibia firi wo na wakɔ wo ba na wia be ma yi num se wono ne wo ho wo ba ne wono akɔ ma me wo ma afiri wote ye se wo yire ko so aye we de won kran we de won kesa bra no abeda ne ho kra o oba ne ho no oba ko we de ho di kan ne bedai eno ko ye we de ne wie no san so ba bedi ne nche 1 week for 7 days no di eno no say oba de bia no ne da no yes every day sex for 7 days want to shoot because now say okwa baba na che happy birthday Akoma Aiden Kofi Debra woko school e Nel Educational Complex we every woman me ho police officer papa ofori krom police station ho e na ma me wo Modesta police officer o say happy birthday Akoma ne doba Aiden Kofi Debra Nel Educational Complex e na ne be eco school Kofi oh the picture na that's one wow police ni bampa won fe aha dachi IGP no na that's one very beautiful boy Aiden na me emma wonyini che ni ne benya enfiaduo wotwe ene aboso me FM ya be kwa man so ne ne ya frefo bi edin komo 03224980 3503224980 3603224980 37 and a phase 0243114497 Emmanuela ewo Marcos great family so no matter what don't leave your child or children for the man try to get something doing to take care of them ladies we like feelings crowd Emmanuela diano no hello 03224980 3503224980 3603224980 37 hello good afternoon Yaba. Good afternoon Ofakwata ni masoma Fatima Pon Kofia se letter coach Ofakwata Yaba mami emo abaso no tim bi media mo die na so ye nipa na ene maiwa no bebre wu kwaye be faso e betiti e ma woni be ma ya kasa no atam akola na de akwa track be faso itu ko na be na so kaso woni na I can never be chema makushia so me se ko do pa ma wana Ikesi ni anu manu so mu ye ni me bia mu hwe mu ye papa eni obi ho no ku wo ye kra ku amwa no esu ma me na ma ateti ni mo wurem ahwe akola na ma akola na nyini na anu ke case e bai ma me na ne ye bibi entie mi ama no na ye fe ni tu me ma su pi me da ti mi aba yes so yeah that say uncle for so hello me pacho ma radio na se TV na wo achi ma ne nkɔ fam wa ni enkasa abapia ya joso for mama hello wodi ni baby afrefre me pacho sa mo frɛ ya fa ya na mo kasa yes na mo wodi ni baby afrefre hello Kesa mi na next mo de face ne ba cha manenko na mi che mo duma mo ni mo pa ko fi asante e dia na ba na so ko fi asante be ya me ba cha ko fi asante wo bidin no so di ko fi asante do ani fe ko fi asante me pa cha my yentie wo contribution the make an se mo da ruma
the more can I na ɛmɛma no metwom futa mu hwɛ yi ɛwo a yɛyɛ ke do fada ke kwa wo ntimi mfa yɛ no ɛtumi no ɔbaa nyim dɛ sɛ ɔhwɛ akwadaa no na daakye no aboa wa ankasa sɛ wo no ahwɛ mmɔfra no bi a ɛyɛ problem bebree ntumi nua bɛ no kora santi wɔnyɛ akwadaa no wɔnhwɛ no na ɛno ana fofa ade de baeɛ na menhyia mo ɔnhyira wɔn so hello wodi ne baabi afrɛfiri Marcos, good afternoon. Afternoon. Where the big German word coach Marcos. Yankwe. Marcos, dunia ba me ka di nkyere wa anya de kra because oba power nyam na man. What you have to do na gu. What you ko ja kra twa ma atu na hu nya se mba ba ja kra no. Yen tira yen ja kra sa. What you say? And next time the man this I did. And I feel so for so. Oba be ja bla apo trimo ma ya duma discuss endo. What made this can you throw on fa? You throw on fa. Why you go to bush share? Why you go to bush share? Who's move to the throw on fa? Ah, the job will be a motion on for the camera. Let's capare ya. That's it. Yami on shop, Papa. Hello. Hello. Mama. Yankwe. Medase. Fumansa. Kirikom Cobra. And then the bottom going out of my diabo. I'm saying what we have for that. My mobile. I know what them pa. Young kind of grand down for. And then said down for grow. If you are no money, you on more. Or might get me your more. Just say somebody that will show me Tia Koya Juma. If you are a guy, the day of my one go school class, who are Juma. Bema Hua or respect. Papa. I say, over the one better than my one thing. No, be a quite young baby, be a so one up. Not recognize the way and say a good son. And so try to move. And so that. Then to that. No, for your Juma, then I condemn Okano. One for already any day. And your Juma. We are Juma, we are Banas or Juma. Them are who are respect of the man. I don't want to. Banya here, or who are fast and maybe no boy below baby. Oh, I'm out to you. Oh, no, about one Bosman call. What's our talk? I can't do Bamaso, and you can't go and Kakanua and Gabo a few nights. I don't want to Gabo Fadia. No, you know, I want to have who knows to go to Mudino. That's it be. Yamin Shawat, so I was saying, Marcos, good work. God bless you and your entire crew. Hello. 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 For free. Hello. Hello. We didn't baby free. Good afternoon. Urani Andrew Salmani Patasi. Yo, all right, young condemn. Me pesa condemn to be man again. Opa. And my no so Muslim mobile. Only Bema awo. Only Bema no way and walk up to Bema a yakrana clean panso. I'm a bema na share akulana you say no ko no kwa juba o ko ni trifi ni na pampa so o me pesa condemn to be ma na ma no me dey asua dey the problem bi kuro na ba kulana ya botre so we nya botre na wo bema na so bu na wo ko to akulana akre yure ma wo fie kwa no ha what be that on fa no kwa sem fi don ko no ha 97.9 Yame on sharp papa Eric Kobe US Eric you try to say area is Dana hello hello we didn't baby free. Good afternoon. And it said, no man, I am. And no credit is to me. This is I'm not in the young. I'll pass it right now for my demo. That man, so down one I will be doing for a second. Then I become. You know, come on, black, read. Well, it's like you did say, I can't brain. Yame on shout, papa. Yanko, hello. We didn't baby free. But the friend is like a Africa. Yo, solo Yanko. I'm a part of Emerson and then says I'm a bomb to my usual. Metasha on your TV, but Emerson on your TV, and many people are for the minimum a fully year in the idea. Let Emerson now. Shuffle minimum shuffle that's what I'm doing. But now it be as you watch them can should be a man for that. But I get dumb for a dumb if you would not say the TV. Short as it be nice and it makes sense. If you didn't say a casa, you say casa you. Now I think that brain and I'm not out in 2 months. Yame on hello. Hello. The patch of my TV and our radio set and the volume and from now.
Hello. Me ba cho yen kwa wodi ne baby afrefri. Atomic ni. Me ba cho manen kwa. Me ba cho manen kwa yetie o. Hello. FM 87.9. Hello. Hello. Yeah, me ba cho wodi ne baby afrefri. Me ba cho wodi pe George Namponsa me trepis. Me ba cho manen kwa. Me ba cho mi nwa ba no wanyade kapra. Nti ne line no mo enye me pa cho wo frɛ ne yɛ peke ya manonko obi o begina so sa onkasa wanhwɛ ya ne sign dia to so peke foforo wadaroma. Hello. Hello. Me pa cho eya mamu ntie mu hu o. Hello. Mami ko ayi YouTube na me reading message. Hello. Ɛyɛ sika no wɔkɔ pentina no ɔyɛ saa de no sika no wɔkɔ pentina no ɔyɛ saa de no so ɔkɔɛ na sɛ bɛrima no ɛma ne sika ankɔ nyɛ sa nti ɔto akora no kyene hɔnom no sika ɔde kɔpɛ sika nti ɔyɛ saa no 8 months ni 8 months akɔto akora atwene bɛrima so 8 months afei na wɔne abrɛ apapɔ akora no ɔyɛ wudini mamubɔfo so ɔkɔɛ na sɛ akora no banka tiɛ na nkɔbɛka kyerɛ bɛrima no mama wɔntwe na so yie monto ɔbaa no so yie paa. Yada se papa nyame onshira Emmanuel Adams ene ade pena adwabo atema e we YouTube. Hello. Hello. Yamo ha wodi ni baby afrefri. Aso hello video. Wodi ni baby awo frefri. Paso. Hello. Hello. Wodi ni baby awo frefri. Hello. Paso. Is something. Hello. Hello. What do you need to free? We are Median Richard Entry, MPP Roma for the middle of the inside. But they are Father's Day, and I'm a fighter. My honorable and protector, my central minister, after so, Asante Return Minister and Mayor. After so, I'm an MP with the jacket at the man. Marcus says, say Oba, only Bema Bewo. The Bema said, you cry, and let it be a Marcus. Mr. Obama won't share bandy, Bema, and which the only answer. Don't sell out Fata, but Obama don't know about, which you could tell when I got to Quebec. Kafra, o credit no asa. Upon Mary and Astalado Bia, I was so YouTube, Yamisham. Hello. Hello. We didn't baby a free. Me didn't go to Ampon and me free is Pedro. Got your man and cry. And that me name sir ensure no tower baby the alliance ne high. Hello. Hello. Would any baby a free? Mama. Would he? Hello. Hello. Me pacho kasawa ni anko. Marcos me pacho e frame hello me kasa fita krade. Me pacho me se me de me kan say eya ena ema oba ne de akra ne koma papa no nti se wo hu no fom so na wasan ne chia kwa so mfa ne ma no na sanka bibia de di anka nye ne se ode akra no ekoma papa ne se ono so nje ne hye no Nyame onsta Gloria Enima ena Angie Passion almost so I was so hello. We didn't baby a free yo. Me didn't the rabbi me kasa free the man afro. The American say, Oban ya dear. That's a bad man, nobody before, so bad man, a chopper man. I can't was that. Bama would mean to tennis said dear, Oba, at a table. Here the man is a swallow, Pajuma. Mamma, about 8 years, when you mean papa, when you mean away. As my son, I know what I say. Many of my son can say, I call about us. It's Miss Remini Amoma. Okwa fa baba nka so remi nti me nya adwuma ata da dia ya mo ba kire yes Hello. Hello, ma. Hello.
Hello. Yama wa we di ne baby free. I'm James so a friend Prince and because I am market here. Yo, young Prince. Hello. Hello. Fafo from Falasco near Hello. Hello. We didn't baby free. Mekata friend also and St. Peter mekata free egwa kwa sepasi. Yo, also young quay. Eno kwa semini maame no wanya de kura. Ntini ya ni kasa asemba aya munya betre. So wo ko kwa to kene be ma so e wo na bubu ano so de sede kada ma na nhuna me fa no. Nyame on show ye papa na shane so ema me se awia yi se me wan your fan na dia seda ama Joseph fashion oh bom so no meet me there sports no ene di enhwe ni mu Jose friend 0243433465 0243433465 na on pamata di bia wo pe bia enhwe akosua gorgeous akosua wo YouTube Esther Tete and also Rita Right Ewo Hobby Yvonne Amen Lucy Buache Aye Abigail one nyina Ewo YouTube Agwela Boaten and also Ewo Hobby ya one mo share so wo ha wo amane wo problem bi apeso de beda ye ne from me producers Ewo 0246 824549 0246 824549 0553672173 0553672173 and 0246 903987 0246 903987 bo fear ewasafo and also FH Media Live. Pastor Julius Marco mema nyina happy Father's Day. I feel so Reverend Afiba Arimble or Italy on na oye CEO ma Holy Kingdom Radio and TV and then the birthday me man happy birthday pa Reverend Arimble sana me papa ba ko ohene aprekun so or London on so me man happy Father's Day and Reverend Kwame Foriata Reverend Bismarck Kwame Amponsa omina asam so God aso for penny for me omina happy Father's Day and mema nyina ye mo bia happy Father's Day ma ko so bi person oye adoye wo Father's Day ni mu a me number is 0547853640 0547853640 my sister Ohema Esther there wa sha se a odi ne hu ne kama nyame nhira na pa okay me ma phones oni na busua nyina ya akọ nyame ya adom ochina nyame ya adom akwasia ai me na de bibia jesem aden ai mo ma me nka se me kamba me nka wie ye ena me kamba me ma me kunu oni na busua fo nyina ya akọ nyame ya adom ma me nya akọ nyame ato ne nsa afre no mema ache kwasiada ne na wocheda mema ache madefo nyina ya akọ nyame ya doma kwasiada yesre jamfo omumra na omuma me jame na yamane na wocheda na ampa me pacho yepe obi yenua ba poshia woni makeup se woni mtre ye pedicure ni medicure ni bibia woni ye wo ye mane ye fe paint bia wo salon bi na wo pe wo bia mana ye adwuma mo atua ne ka we can pay yi bia Mr. Freyenia Portia, I was 027-8942-370. 027-8942-370. Oh, friend, and then Kaka. Wabaya Juma, come, ya to say, once you been your job. Free, I was Germany, on Yamin Great free, baby, I eat you on an oak, say. Oh, the yam na manko na me ho aye Sister Mary or Italy ono na pamata if you had the brand me mo me nyi kura ono na make you free make you free make you free na me shan o tire me ono oni Mary ono so omo ye good or Italy me see atade e hye ono na share da pam free ho e na ode bre me nyame nhira no pa me so me de na na kwasi na pam me designer na na kwasi me papa ba ko pe ona de ne ba to me no condemn junior condemn ma me Doris mo so me chamo pa ma
and then IBM filling station for BM opportunity number 2 akos na busuafo no ye che omo na afi gaso filling station kranza gaso papa petrol papa no na ye nyina ye tobi gaso nyame nhira na afi Labien hotel nso Labien hotel nso F5 nyame nhira mo ye da mo ase nyame adma kwasi ada na ye Father's Day na mo nkyere do nkyere kwasi ada ye Father's Day ya de o ya som papa nti mo nkyere do nkyere ye pa na e wusampa na ma Father's Day na enni ni ye na kyere wo de ebedi mu nkomo o time ko ye nya boni bia o ye saa na tie nti mo nwe bone ma ye e kyere ebedi mu nkomo me number na ye 0242 836029 0242 836029 Condemn TV of YouTube ko na ne ma papa ni nyina no ko hwebi na subscribe ma me na wa like ya share Nyame ensha papa ICBT International Central Bible Church Prophet Elisha Abu Asafo mani na no ya chiachi ma Pastor Presley Mr. George Njima Makwenu amono jemfa ya chia opa na sa USA nyame onsha so danyima nyame ensha wiye pa osa wa friends nyame ensha wo mi so flash me ene enu abema kofi ampofo nyame ensha DJ Gankantra mo nyina mo boa ma dwumade ekoso ena Dejo amankwa nyame onsha mo nyina wa chitaya mode etaye echi Star Brenda so enso support na woni mane nyadua ma ko ansa na nyadua beba no me sister ba ko Italy Agnes Owusu ansa ba ko so send a message na am say wan hunu ankenkan tina enti ye ma no ono so happy can say Mother's Day so ono so ne kunu di ni bi enti ya chia na pa Agnes Owusu ansa Italy okay ejuma de dos messages ni ya na dos enti kenkan nkakra enti yeguso na ye betwa ye ho aba enti ye koba ye pepepe na ye ne nyadua Herbal Center akotwetwe enkomo ye nuaba Obapa Felicia wa ye twe ho aba sisi a ni akodi enkomo Ofa last meeting me hu one pa wudi bi se o na se ye de kitikiti bi tete